أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غار تدويلت كينا تدويلت إذا تغالن كل سلحد تمديث ذكيض ديماش سوار فوت عندها القيمة كان دوكمتنا رشيد حموتان يتسوالي ما ارتمينو عندها أدنويث غف التصقيح ريشن يشد نهار ودال ذوين نظن السينيغ تمزواروت لا سلامك الرشيد أم كيتسيليط الزول محمد الزول وقال تبع المسؤولية تمنى ان شاء الله هذه بخير ان شاء الله صلى سلامة هذه الدين عطانا ان شاء الله بخير وعلى خير. D'ailleurs, tu me donnes l'occasion, j'ai envie de commencer l'émission par saluer un peu la mémoire de tous ceux qui sont partis à cause de cette pandémie, mais aussi mais aussi je lance un appel, c'est pour lancer un appel. Il faudrait un match, un tournoi de football qui peut être organisé un autre jour. Parce que je suis en train de voir les tournois il a يشبه يا ربي إلا قبل ما يدخل الحدث ماشي الوقت ماشي الوقت اللعب نسعى لطون اللعب دونك دينا كنصح إلا قبل نفهم الشيء parce que les conditions aujourd'hui c'est pas des conditions sanitaires qui sont propices ماشي ذاك الاخ يعني عطانا كينيا ماشي ذاك الاخ خاطر un tournoi اسمه يغال ما نروح نلعب صغيرة. Je souhaite que les organisateurs des différents tournois mettent un peu l'eau là et arrêtent un peu d'organiser ce genre de tournoi en attendant que les choses s'améliorent. Non, ne s'arrête pas. Il faut réunir les conditions sanitaires qui les spécialistes de SMERT. S'ils réunissent les conditions qui plus ou moins ils peuvent faire الحوايج كاينين mais ما يلوش زمرنا راه حاجه زمرنا ومرا. Dans les plus grands championnats, on est en train de limiter. Maintenant, on va revenir même au huis clos ailleurs. Même là où il y avait les 1000 personnes autorisées, ils vont revenir au huis clos. Oui. Alors que nous connaissons الغالب مسني يلعب مثلا الفيشطه ديال الفيشطه ولا قال دير بنادم الزردة نخدم الزردة ما يتسالى كيدير طورنوا د الزردة الشغل دونك بنادم هذا خايط في الحدث هذه وقم كان ذا شويه لاقل تسوعت من الشده والشده يجي لاق بنادم هذا نحمي في اللاس باش نحاربها في زمرة المدن. Donc voilà, je voulais commencer l'émission par lancer un appel pour demander aux gens. Et puis aussi je m'adresse aux élus. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui cautionnent ce genre de truc. Je vais remettre même mandat, vous n'avez pas besoin d'être plébiscité pour un tournoi. ما تخمم الخدمة ولا كنا لا كومون كنا لا بي وين كنا نوصلنا نهضر كيني الفعال الأول ماشي الفوتبول هكا باسكو جي روماركي كي اوسي بوكو دو بوبوليزم دون لا بريزونس دونك تمسلتاكي دونك يلق دوغالا السلام عليكم ان شاء الله لابيل هكا هذا يوض Absolument. هذا يوض المرغوبيس ان شاء الله رشيد باسكو سي فري ثماش تودرت بنادم il est plus important تكويت فين نظن دونك المحاضرة دوطون بلوس أثن أطاني تسنرني السكينين يفقد دغان داكيني تمورت الجزائر ينرنقر يظل دواسا 24 670 كا دايني صوضن 62051 يوضنن بظن العفو ربي 12 يمدان نقر يظل دواسا دايني صوضن تورا بظن العفو ربي 2048 دي تمورت الجزائر تنا رحم ربي ودي فكر ربي الصفر إما نسن دغان بيمي أدنيني هكا كي مدن نفدا في الكوفيد الرشيد الناس أدنوي كرا لي ديسيزيون ديفون باش هذه اللي وحاضرة كاين بطانة كاين ابارامون لا رونتري يونيفرسيتير اتوخ
وخرنا هذا 15 ديسمبر. La formation professionnelle aussi. Voilà, donc le confinement هذه يغال غاف 8 كيض ايام هذا 5 الصباح عندها لي بافيت يعني لقد Dans 29 wilayas. 29 ولاية. C'est pas pour toute la Chine. Voilà. Donc هي كاينين كويس هذه يبدو اكف هذه يدوم هكا 15 يوم. اون اتوندون بالك يفا اتر برولونجي اون سي جامي ناضي شي تولي راشي. Vous savez, les conditions sanitaires, la dernière fois, je vais donner un petit chiffre, ça va étonner beaucoup de monde. C'est qu'en une semaine de CHU Tizi Ouzou, il y a 20 décès. Voilà. Actuellement, il y a à peu près 160 hospitalisés, dont 61 à 62 positifs. Les autres attendent le résultat PCR. Même les EPH à l'intérieur de la wilaya, ils sont tous saturés, ils sont tous, et puis ça dénombre beaucoup de décès. Donc, sans compter, les confinés qui sont sous traitement, qui sont sous traitement. Donc il faut الحالة ماشي ثينا يصفرح. ولا يظل ميم ذيك يتفغن كرا لي شيفر كي تيزوزو تفغن راه كنت يعني لي شيفر. انا صح مومون دوني جو لي دوني. مي فوالا مدن ترقمن ومدن قارنك تخدم ضد الدولة، قارنك تخدم ضد القوة، قارنك تخدم ضد نكوني نبغى نسول كاني مدن باش هذا مني ما نسن. Donc, alhamdoulilah, il y a une prise de conscience généralisée. Absolument. Sarah Mar, encore une fois de plus, encore une fois, je répète, je tiens à le préciser que on n'a jamais fait de calcul. Notre seul calcul, c'est d'essayer d'informer au maximum les gens au détriment de notre santé. Hein. Absolument. Au détriment de notre santé. Mais bon, il faut qu'on fasse le wajib. بصح جورناليست نخدمت يا ربي هو قاعد يتسمن سوف ما يقلنا ما هو يا بون اش دينيغ كل يوم ضري سي بي اون ريسبكت ان بو يخني هكا سني كان مدن انكور اون فوا جنسي سور كو لا كريتيك اي بون مي لانسولت موفاس هذا ما كاين ثرنا على الفوتبول. Absolument. Et justement, mais le football, il shoot d'Arachid. غير وطنا كيني ابارامون يدنا بروفيسور بيكات واخيلا يدي ديكلارين يناس ما تكمل الحاله هكاكي يزمل الحال اون فا با اوتوريزي لا ريبريز enfin le début du championnat. يا دو فور شانس يا اخي سنين نهضر ناد بالليك سنين ناد بالليك اثاه ماشي الكل ثرباع يساعد لي كونديسيون داسوري. Oui. Les garanties pour qu'il y ait du corona, pour qu'il y ait la préservation, pour mettre en place tous les mécanismes pour les trucs sanitaires. Donc le problème il est à ce niveau-là. Donc c'est que ثمثلت ولا كاين شوكا ما تكمل هكا ان شاء الله. Puisque ça fait 15 jours, Inch'Allah, puisque la reprise c'est le 28, Inch'Allah, bon, il y a eu une certaine prise de conscience de Tizi Ouzou, خاص مازال شوية، mais تولي غطاس مدة نخدم اللابا بعد خدم l'association. J'ai remarqué, تسوي اللابا في التسورة. Il y a une sensibilisation, c'est déjà pas mal. Que les gens se prennent en charge, c'est déjà pas mal. Absolument. Parce que, bon, pour anticiper un petit peu à un truc, parce qu'il est prévu normalement dans notre programme de l'émission, mais il est vrai que le coût de la Covid, il est trop cher. À peu près, ça va chercher à peu près, pour chaque sortie, pour chaque club, ça va chercher à peu près 3 milliards, 2 milliards, 3 milliards, donc... ça nécessite beaucoup de ثورة بالك les pouvoirs publics, بالك la FAF, بالك الدولة, le ministère, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que ça va coûter de l'argent pour les clubs. S'ils ne sont pas pris en charge, si cet aspect-là n'est pas pris en charge par les pouvoirs publics, c'est-à-dire quand je dis pouvoir public, FA, fédération, ministère, collectivité, etc., on risque de... Parce qu'il faudrait assurer un maximum de garanties. Mais
le problème vers l'Europe كل هذا مليون محدين إلا قلنا هذه l'équipe nationale il est confiné Covid عطل donc personne n'est à l'abri. Encore ni toi, encore moins Kini. Donc il faudrait faire un peu attention. Voilà. Absolument. Un responsable a déclaré dernièrement dans un journal, ils ont fait l'évaluation, les PCR, chaque match, ça va nous coûter au moins 50 millions. Oui, mais c'est sûr. Donc, c'est sûr. Ça a un prix. L'essentiel, c'est que les pouvoirs publics prennent en charge ça. Et aussi parce que le prix, ou ça. Oui. Donc c'est tout ça qu'il faut un peu prendre en charge. Voilà, ce sont tous ces aspects-là qu'il faut prendre en charge. On espère quand même, on espère à Rachid, Inch'Allah, d'évoluer la situation favorablement, sensibiliser المدن، هذا يحبس وطننا كيني، ما يحبس وطننا كيني ديال لي شامبيونان، دونك كي تربويا هذه يكمل، دونك كان تزريض والسنة كيني لاد ان بتي تورنوا ديال الجزائر. تمنات دي حضران استاد حضران عند دي كان لاجياس كان المولود ديال الجزائر لنا داك لو بارادو اتليتيك كلوب دونك تبويث المولود ديال الجزائر كاين وين اسم اسماعيل خباطون ديون ميورر لو اسما يلا ديرني ليكيب هذا المولودية Sophie de notre football national. Football national, voilà. C'est un éducateur, il a été grand entraîneur, grand joueur. Absolument. Donc c'est bien de lui dédier un tournoi comme ça. Absolument. C'est la première édition. Donc تبويت المولودية تبعنا بويت لي ماتش كاينين اماش لا جي اس كا مالوروزمون دو ديفيت تخدم دونك تقول سون ريزولتا نيجاتيف ثيط بارادو تربح contre GSK, donc pour la troisième place, le Mouloudia. Est-ce que ça peut donner une idée sur le niveau des équipes à Kinina? C'est trompeur. Non, c'est trompeur, parce que pour dire que c'est effectif, c'est un peu trompeur là. La chose n'est pas encore. Les équipes sont en rodage. Oui. Mais bon, mais c'est aussi un moyen de se jauger et de se juger. Oui. Mais bon, là pour parler un peu de la JSK, dernière blique, 2 matchs, 2 défaites, une attaque qui n'a inscrit qu'un seul but, une défense qui en a pris 3. Est-ce que Zelfani n'a pas encore trouvé la bonne recette? Je ne sais pas. Mais bon, il est vrai que pour l'attaque, on peut dire que Balak, avec le retour de Toubal et de Boulahia, Balak, ça va donner. Oui. Éventuellement Juma qui est encore là, tendu à l'arrêt des bombes. L'effectif est en train de se compléter, mais il faudrait que l'équipe doit se mettre en... C'est-à-dire que normalement, Zelfani doit tirer beaucoup d'enseignements de ce tournoi. Oui. Mais malgré ça, Nérac, les 2 matchs à Guine ont fait un peu qu'ajouter de l'eau au moulin des détracteurs un peu de cette équipe-là. Donc, mais bon, pour être honnête, je te dirais que l'équipe elle est en train de se chercher. De se chercher. Maintenant, est-ce que c'est un problème de coaching? Est-ce que c'est un problème de la préparation? Normalement, non, puisque quand tu parles avec les techniciens, quand tu parles avec les joueurs,
ils se disent avoir fait une bonne préparation. Maintenant, reste à trouver un peu les réglages, parce que c'est un problème de réglage. C'est comme une voiture quand elle se met en rodage, il faut lui trouver un peu. Les coussinettes sont bonnes, les bielles, je ne sais pas. Donc c'est un peu que le moteur puisse donner un peu ses décotes. زرا ما تشفيض رشيد يون فريد فرانك دوما يميت تنستقسان وزرا وتسقسان دينا اكزاكتومون غاف لاميتيي ناس داكي يقول ناس يناك مون ميور امي سو لو ريزولتا. Oui. Est-ce que c'est valable pour c'est le problème pour Stéphanie et les autres? C'est le problème de tous les entraîneurs. Oui. Meilleur ami c'est le résultat. Le meilleur ami surtout dans les clubs baggy à pression. Oui. Parce qu'ailleurs parfois ailleurs parfois c'est une politique. Oui. Quand on mène une politique, c'est une politique. Bon, les exemples, je ne vais pas tous les citer, mais les exemples, ils y sont. Mais quand c'est des clubs comme la JSK, il faudrait un peu trouver, effectivement, le résultat reste le meilleur ami. Un entraîneur, il était évincé à la suite de mauvais résultats. Hein, donc le résultat, ça reste l'ami de... Voilà. Donc, effectivement, comme tu le dis, ça, c'est la moindre des... Oui. Il faut du résultat. Il est tributaire. Oui. Niak, sauf dans certains clubs, il se compte sur les doigts d'une seule main pour ainsi dire, bon, je peux aller jusqu'à deux mains, où les gens restent dans la durée. Ils s'inscrivent dans la durée. Résultat n'a pas de résultat, il y a une politique. Parce qu'aussi en contrepartie, il y a aussi l'aspect économique. Oui. Tu vois, c'est pas un problème de uniquement résultat. Donc, mais il arrive où l'entraîneur, oui, c'est le résultat. Nous connaissons par rapport, nous connaissons comment on vit la situation. C'est surtout, c'est pas uniquement à Sénégal, ailleurs, c'est un grand club européen, il y a un mauvais résultat. C'est la direction qui s'inquiète. C'est elle qui prend une note. Nous connaissons qu'il y a un autre élément, c'est l'élément du supporter qui fait une pression énorme, allant jusqu'à vouloir manifester. Enfin, une partie des supporters, il y a d'autres, ils sont toujours avec la JSK, suivant le principe إنسان ذي تمزينا تقول سميتي غنا لوني سايت منقلت مي لا وين خاطين تقليبا كاينين كلشي غادي يروح dans le monde du football le supporter il a toujours lui aussi il a ما يروح ولا الانسان يبغى يخدم يبغى يفرح. Tu peux pas dire à un supporter d'exprimer son courroux, il est tout à fait légitime. Il le paye, il paye son déplacement, il paye ses repas, il paye son entrée au stade, etc. Non, ce n'est pas propre à la JSK ou là, notre club de par le monde. Dernièrement, on a vu qu'à Barcelone, c'est un peu, il y a de mauvais résultats. Donc c'est l'entraîneur qui a sauté, et puis après l'entraîneur c'est le président. Donc les supporters, tu ne peux pas les empêcher d'exprimer leur courroux. Et puis je dirais que c'est un peu légitime que les gens s'expriment. Mais encore une fois, je risque de me répéter, il faudrait que me donne le meilleur moyen de s'exprimer. Absolument. Ce n'est pas l'expression, oui, il n'y a pas de souci. Parce que moi j'estime que tout à fait normal, moi je te dis, je ne sais pas, jusqu'à 5 000 dinars ou 6 000 dinars, jusqu'à 10 000 dinars pour aller jusqu'à Bachar, le Maroc, et puis tu reviens Bredou ici. Il y a comme dans la frustration, c'est tout à fait normal. Absolument. Mais, encore une fois, il faudrait que les choses se fassent dans la sérénité. Oui. Ce n'est pas dans
dans l'invective ou dans l'insulte, ou là, que les gens, c'est tout à fait normal. Et puis c'est tout à fait normal à toute direction d'un club de répondre un peu aux attentes du supporter. Le supporter, c'est comme qui dirait une équipe. Une équipe. Je prends un exemple comme ça, au hasard. L'équipe de Mdia. Arwana Senarigmad, mais doit en deuxième division. Supporter Oulin. Le supporter, c'est comme ça. Le supporter, il a dit voilà. Ouais, ça dit là, en 5e division. Pour le cas de voilà. Absolument. Mais je te dis encore une fois, il faudrait que les gens mettent l'effort nécessaire. C'est parce que être supporter, c'est aussi le faire dans les moments durs. Absolument. Dans les passages à vide. Parce que sinon, à quoi ça sert à un supporter que lorsque l'équipe gagne, il bat? Ça sert à l'époque du Jumbo Jet, même lorsque la Jusqu'à gagné 2-0, les gens étaient mécontents parce qu'ils étaient habitués au 4-0. C'est un peu humain, tu vois. C'est un peu. Ça fait partie de l'être humain, ça ne fait pas partie. Donc voilà, c'est tout ça pour te dire qu'il faudrait. Les gens doivent. مرفان بالحق نسن مي لا قادر فول دو مانيير tout à fait لا قادسعو سن العقل voilà. Absolument. Donc maintenant dire que il y a un mouvement de contestation des supporters par rapport à la direction par rapport, je crois que le meilleur moyen c'est de discuter, c'est d'organiser, puisque maintenant il y a un comité de supporters, il vaut ce qu'il vaut. Mais il est en place. Donc ça peut être un canal هكاكي راه يسمليليا ميم يخصي من ما غاد لا جي اس كا يبغى انا تورني كما واحد يخصي من يشبه ربي c'est comme dans une famille. Oui. Il y a toujours les divergences entre frères et sœurs. Il peut y avoir يعني المخالفات mais il a مدنا دايرين نشطح الوقامة. Absolument. C'est pas ماشي كان demander des comptes, c'est tout à fait normal. Mais il faut le faire encore une fois de plus dans les conditions adéquates. C'est pas. Absolument. Mais un supporter من الحقيس هذه يغلب ولا هذه فرح. Parce que c'est pas une équipe de football, une équipe de quartier, c'est tout un symbole, et ce symbole-là, parfois ça dépasse le cadre sportif. Donc voilà, bon, maintenant, moi j'estime qu'il faudrait aussi apporter des solutions. Parce que des nèvres بيروح وي ما يكريناش انوالات قبل انت مثال parce que là en l'état actuel دينا الحاجه تولي même المولوديه même un peu le CRB même le SMAI parce que ça a le même problème même ça quand tu pratiques avec tous les moyens de son attaque, le Mouloudia, mais que les supporters, ils font pression sur Chab, l'équipe a du mal à rentrer dans un match parce que le 5 juillet, c'est un tribunal pour le Mouloudia et pour l'équipe nationale. Donc, Amzoun, c'est Smith Agharraq, le procureur qui prononce, donc il joue, non, je vais y il y a mille et une manières de s'exprimer que de le faire par la violence ou par l'insulte ou voilà. C'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Voilà, dire que les gens ils agissent, ils sont en droit d'avoir de réclamer des résultats. Mais là, encore une fois, que les choses sont trop de casse parce qu'en fait, s'il y a de la casse,
سي هذا الكاس زعما ما حكيهالكش ليستوار اللي عن بيضا واقيلا تاع سيدي يونس كاس صحاب عن بيضا يقولي ان بو prendre un point ستيزيوس داك فوالا كان نخدم نختار كي نروح نقول لا كوفرتور دو ماتش اشانتي كوتوكو يسمى عن بيضا لاني تربع في الايام هكا بغا نداوي ماتش صغور وين خاطر نزرب بلي كنغلب مستغانم ما نخسر ديال الكاب بور سو سوفي وقتني لا البريزيدون مومي السلامه ان شاء الله هذه حلو ان شاء الله لاني دابك يا سيدي هضرت كلش ما صدرت راه يدري سير كازن شبيه ربي ما ثلاثه لو زاد غير كازن هذا ما كان اي على ميطون مني جيسكا مني كونتر روح ضروري ولينا بدا سي رشيد قلنا يا ودي باسكو ليبوك يفولي بروبوزي 1 مليار وقتنا 1 مليار سيتي دو لارجون ياك يا ودي حنا ماشي مليار برك ولا حب نعطولو 10 انك خاطر on est prêt à donner 10 milliards on est prêt à donner non استغفر ربي سير 500 مليون بعد 1 مليار انك on est prêt à donner 1 مليار باسكو ولا حبطنا 10 ما يطلعوهاش عين بيضاء اللي طون دو جوي au division inférieure est en train de jouer en DNA je sais pas ما تولي واقيلا شو سيي donc mais il est descendu jusqu'à jouer à l'Interwilaya. Donc il faudrait pas qu'on arrive à cette situation. Absolument. C'est que ما نحمل جيسكا ولا قالوا non ما نحمل جيسكا إلا خصم إلا الخلاف ديالنا. وي. إلا كنحارب الناس. وي. باسكو كيسينا كيديقار هذا حيوغ وليس حيوغ نتاع un grand supporter puisqu'on parle des hommages aux supporters le supporter Madani Kaboussa qui était un autre supporter, un grand supporter devant l'Éternel. Idriss Labrous qui était aussi gardien, il était travailleur de l'EPTT, il avait gagné l'entrée du stade de Kelarban. C'est lui qui disait ce sont eux qui قارون باللي كلاجيسكا نتا فوناس تيبوجين وتزنوزو تصرحين. Donc il a 40 صوت شيء. خاطر جنس إيمولان موثن فلاس الجازن تيلاوين خاطر ما تيلاوين ما تيدي لاجيسكا ثيكوال مجنت الماكله سوفو فورنو الماكله ناشفه donc tellement la passion de la Gisca c'est comme le chanteur comme موسيقار Michel Sardou la maladie d'amour de 7 à 77 ans donc la Gisca kif donc de 7 à 77 ans un peu plus absolument donc c'est plus voilà ملا الذكر هذاك ملا ديون ملمي تو اسمه يسرف يسمه يسع 92 إيه يحمل جازينا دائما موتا يمكن يحمل الله جيسكا نسمح كان دقيقة بور بريسيزيون شوز تم زوالو ثونيني غسول فوتا السكين نخدم العضل نص ساعة نقلنا ونفت في 7 ساون ثقرا غاف نفذا سيد غاف 8 تدويل تاكيني اي خطر نساعة يون وابل يغيجن نعضل على الدرنير مينوت في السنة ما تبغى هذا ديكيم تسوي فايبر زمرم هذا تسولم ميتورا زمرم هذا تسولم هذا تستقسيم ذا شي تبغى ما تستقسيم انسيا كوني دنجاوب بدنيني ذا شي نزمرات دنيني اتا رشيد ذاكيني ذي سورتو يعني المزروي اونيني وتلقى ثارا لوكازيون عندها تستقسيم رشيد ذا روج ومزروي انسان يتسع سورتو لا جياسكا امر الفغي سي توت ان تريزور سي لوكازيون تستقسيم غفاين عدان الى جياسكا اما ليتا تمام اما لي بيرسوناج لا جياسكا دونك سولوتد اصوات غورون ا تو مومون زمرا ما تسولم 07 72 13 80 88
ذا شو كان أضمع دقون أتستغيمم دون لو كادر بوين يجارس فايدين الغاشين سفايدين لي سوبورتور لا جي اس كا ماشي باش انت ميزارت نانت ميجرح سير اول وين نكوني ونسي كرادكس اطاس بويدو تيفانات فهمنا كان الى قد تروحن الى قد دينين كان ادعقضن دوخمن فينا خط ذي غنيه ذي لو توب شاتينا يتولي غدينا لو اذا ادك شمن اد كم يون دينا لا سيناتورين رشيد حسنه ادي يكتب ميساج ومن بعد ومن بعد تيفاصي الوقت يويض سيد سرانا فين ديالها انسان غادي يفاصل الميساج يتوالو من بعد الطوب شاتني انكومبريونسيبل ويتوافهم راه دونك ام تيشكي يسفسد لا ديسكسيون امر ذا الفغي وين هادي شمن وقبل ديالو كرا ديال الطوب شات هادي يوزن دا شو راه دياوي فوا يفكاتيد اتيجاكني باش وايض ما يرى سيد وايض غادي يفهم دا شو فيه الدرن هذا ديكي انسي سويت دونك دوا كاينين يبغي او انت ديني كيلك بريسيزيون اصوات غورون ما تبغى هذا السيولم اخلاق ذاكينين سريد كلام محمد جاوب يا quelqu'un qui a écrit un certain Amazon Benakli. Vous soutenez le mal, vous insultez les gens. Je ne soutiens je n'insulte personne. Oui. Et je ne soutiens personne. Moi, je soutiens la JISCA. Oui. إما ولا النهار يتسبدل والحق لنا بقات نحارب. ولا Je n'ai aucun intérêt avec personne. ما لا JISCA يتفكيد أما يوث أروح ندير في كماي أي حسب نسيس. صحيح. ما في كان يد ان شورت أي حسب نسيس. Donc je suis à mon aise de dire ce que je pense. Absolument. Et j'essaie de donner la mesure qu'il faut. Je ne soutiens personne. S'il y a des gens qui ont des comptes à régler, oui. Ils n'ont qu'à les régler les yeux dans les yeux. Moi, je ne règle aucun compte, je n'insulte personne et je ne soutiens personne. Nous avons, de par ma fonction de journaliste, et Dieu seul sait qu'on pouvait faire exploser la JISCA à un moment donné. Oui. Voilà. Mais j'aurais été justement, l'histoire m'aurait jugé d'avoir favorisé l'explosion de la JISCA, l'éclatement de la JISCA. Parce que nous avons d'abord jugé, nous avons d'abord pris en charge le club et non pas les hommes, parce que c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire de toute l'humanité. Les hommes s'en vont, les œuvres restent. C'est tout. Je ne soutiens personne et je n'insulte personne. Maintenant, s'il y a des comptes à régler, si des gens ont des comptes à régler, ils n'ont qu'à aller les régler guerres. En dehors du club. Non, moi je le dis tout de suite. Absolument. Moi je le dis tout de suite. Je ne soutiens personne. Absolument. Malgré tout ce que j'ai eu par le passé, je suis resté fidèle à ma ligne, à ma conduite. Oui. C'est tout. Donc aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ont des intérêts à Ozregara, ça c'est pas mon souci. Moi je ne suis pas là je suis en train de débattre d'une situation, je ne suis pas là pour enlever des gens ou là pour mettre des gens. Absolument. Je travaille pour mon journal, j'essaie d'apporter l'information la plus fiable, je ne verse pas dans la rumeur, je ne verse pas dans la délation, je ne verse pas dans la diffamation. Absolument. Si mon information n'est pas fiable, je ne la publie pas. Je n'ai au grand jamais utilisé le conditionnel pour donner une information. Donc, je voudrais recadrer un peu le débat. Absolument, absolument. On connaît chaque fois, justement,
chaque fois سنودي سوالا. الو 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 ديريت لا كونيكسيون ينس ديريت لا كونيكسيون. Malheureusement, Hamid, c'est un certain Hamid, la connexion elle est mauvaise, ça risque de couper à tout moment. Donc, Rachid, chaque fois, dans les émissions qui sont en direct, j'essaie de rappeler aux gens, on essaie de faire notre métier. On n'est pas obligé, en tant qu'observateur, نتوالي تيلوفان نتوالين دون لو ريال ماشي من بعيد كان نتبع تيلوفان دونك وزمير انا يون سي با بور بلار يون ساودي سوان حميد الو اخيرا دموع اخير لا سلام حميد واخيلا ياك يا حميد سي لاس فيغاس امريكان حميد دي لاس فيغاس لا سلامك يا حميد صافا وزالي بيان مبروك في الاول بريزيدون مبروك جو بيدن لا الله صافي سنه شويه تقلقني قاعد جو بايدن هكي والله صافا با تري بيان مي ساعه اخرى نخدم تخدم خير نخدم والله تصي تراجعون تصي تراجعون تقول على طاس قالك انت سي فري بور الكورونا فيروس كي صح بور الكورونا فيروس كي الزمالة داوي الحاجه هي الهانه تيكونترولي مي الحاجه ليكونومي يوفيت ترامب دونالد ترامب يجهد مليح ليكونومي سي ان بيزنس مان يجهد ترامب سي ليكونومي السلام كذا ديال ليكونومي سانسيرمون قسمي قال دي لا بريزيدونس الحاجه ليكونومي تولي مليح ذكيه تولي مليح امريكانه القصر الشوماج لا فالوريسين تجهد مليح خدي ميلا مي تغريد الكورونا كي فيروس تسغليت مام لا في بوكو جمال وي مي انا au moins تمورتي كذا لا ترونسبارونس مام الفوتات ماخذ مقاربه مليح au moins دي كلير ما كان كيقاري لا شويه لا فرود لكن يدخل دي بروبليم يخوخرا يخوخرا مام ذاك الغاشي يخوخرا باسكو الدراري ديسكورني دي خدمه كان شغل ما دينا لي فيولون شويه يديكلار ديريكت لا فيولونس لو كان يخسر دي سي ان بو مناصون وي فوالا باسو ونعجب على الحاله ملي ديكلارا باسكو با فريمون سي با الحاجه الهانه افيك ان غران بريزيدون لي ستازوني هذه الحق نو سي اونت كوا وي ابسوليومون سي سون كاركتير وين يديش بربي نا خطير وي لي فيولي وي لي ان بو ميشون فيولون يوتيليز بوكو دو لا فورس وي and اني قارناك يهضرين يقدر نقراو سي يوتيليز با لو ديسكور لي بوليتيسيان وي فيكي طاسي تحمل ذاكي باسكو يهضر ديريكت سي با الديسكور هذا دوار تي دي زواق سياكي نو ديكلا اكزاكتومون اميك لانه لي جون امريكان لي فري امريكان لي بلون اميك تخمم فوالا دان كوتي دو راسيزم كوا جو بيدن ام كيتسواليض بيدن لا جو بايدن جو بايدن شو بدنا انت c'est un vrai politicien. Tu te savais, il a des gouvernements. Absolument, oui. Parcours, sénateur, il était pendant 8 ans vice-président. Absolument. Président pendant 8 ans. Obama. Oui. Obama, oui. Inch'Allah, on espère الحاجة يلها c'est tout. De toute façon, on espère c'est tout. Ça, on espère Inch'Allah. On espère on espère داعي ونجيس كان كذا المولود ديالك ان شاء الله والله راه دموع زعما داعي ونخرب هذاك جيس كان مالي نو نعطيك باش والله راه دموع غارونتي برا نجياس كان برا باون جينيرال سي كاين زعما يخدم الحاجه ولا عايز يخدم خير بايض باش نجياس كان avec un banque, il ne cherche pas les intérêts, il va aider.
قاسي زميرة يخدم الحاجة au moins laisser les gens travailler. Absolument. قاسي زميرة كي نزميرة غير il va pas casser, il va pas vers les gens qui vont aller يخدمن. بصح. C'est ça le problème en psychologie. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler mais ils ne veulent pas travailler. Si le mot des critiques, ils ne veulent pas travailler. Après, c'est pour que la GS cadre sur que les présidents, des entraîneurs, de l'administration. C'est incroyable. C'est vrai que quand tu es dans le Gorba, Hamid el-Gorba, tu as chacun fait son travail. Après, juger, après avec le temps. Absolument. Voir comment ça. Ah, c'est pas normal. Oui. Mais c'est pas normal. Si on voit comment ça même pas. Je me suis des insultes, c'est tout là. Oui. des joueurs اللي داوي l'année passée ما ديكش المره خلصتان تولي تنتسرق من تن ثم ما يروح عليك قاني غير تجاد روحك كسميت اللعبه تسرق ما تريد تقرض غير غادي يروح ستنكر ويا بالله ستنكر ويا بدينا نو ما مسا الله يكون ما كيقراص الغربه والله راه تصاد انا الحال كون تابع بيا حتى دوي التاكين تابع توسا تولي مي سي با نورمال سي با فري الدنيا وي كذا كي يعني سي لامبوسيبل يعني كان حميد honnêtement pour l'histoire تنوطيها كيف الحوايج كاينين عندها أزكى مزروي أدي يدار بوندون اون بيريود الوقت اللي لا جي اس كات باش أتزار الزات باش تفد باش تسوقم او دولا دو شريف من لنا بعض النضو والله يعني كيما تسقط زيارة ما إلا شريف من لنا ضوايضي لنا تاع مربوز ور ما توقعيد مي محسوب تسوالي ليكيب انت تزينا كويت لي سوبورتور اوتور باش اسنتي داوين تساوي لا تنتعاون نظر ترزات ويضي الفون شاك جور كيلك شوز تسنو فون كاش حاجه وي ساكنين يبارل دو فيديو دو جو نسي با ريانك باش هذا روين هذا عكورن لاتموسفير كويس احليل ويسدي سوبورتور يعني يمكن جدود حميد زولا حميد يس الله يسلمك ساعة مشير فيها الله خير فيك صحيح روح مدن ثورة نيغا كم مكيزيد الناس قال لنا ثورة لي سوبورتر الحق نسن باسكو إلاق مي هكذا قرار إلاق هذه لي الصواب هذه لي العقل. C'est tout. Voilà. Mais le supporter, il a tout à fait le droit de s'exprimer. Parce que bien sûr, أم كي يقار وعرب ما يحسب الجمهور غير اللي كواتو. Donc زرا حميد la JSK c'est un peu l'histoire de tous les grands clubs. La JSK a habitué les supporters أتيلي يوصل في تقاشوشت دونك ثورة سي كوم كي يديروا ما يوني ولف هذه حاشا البفتاك هذه حاشا لي فروماج من الله وما تترك شي نيرفر كوك شو هكدين هي ودين ماكله سي تو مي البون شويه رياليست سي فري ما اليوم يتقاشوش سي فري مي شاك بيريود لا بيريود يناس Oui, quand tu vois avec la crise qui bien sûr Ahmed la JSK ne peut pas échapper au processus historique que vivent un peu tous les grands clubs et aussi toutes les grandes nations, toutes les puissances. Ça arrive à une certaine apogée, elle est obligée de qu'est-ce qu'elle fait? Le phénomène, c'est qu'elle tire les gens vers le haut. Ils font tout pour la battre, mais il faudrait qu'ils repartent sur une autre base. C'est un cycle de vie. La vie est un cycle. La vie est un cycle. Mais il faudrait accepter. Voilà, mais... Parce que la génération, les joueurs, les supporters, ils n'ont pas vécu ce que c'est que le Jumbo Jet. Ils sont en train de vivre sur leur histoire. L'histoire, le palmarès de la JSK,
Agdinin Belik là jusqu'à 14 titres, 3 coupes de la CAF, 2 coupes des champions, 1 coupe de la Ligue, 5 coupes d'Algérie. Et puis Agdinin Belik à une certaine période c'était le vide, ou lèche. Donc ils ont envie de vivre. Ils ont envie de vivre un peu ce que nous avons vécu du temps du Jumbo Jet. Ce que nous avons vécu. Nous avons été, Dieu merci, nous avons été gâtés. Nous avons été gâtés. Les plus jeunes que nous du temps du Jumbo Jet, ils étaient gâtés. Aqbayling du temps du Jumbo Jet, Aqbayling Nidagilla, Yerfdaq Ruiz. Donc Thoura. Oui, c'est vrai. Thoura, Thoura, il y a un cycle. Mais il faudrait donner. Il faudrait. Amzoun ما تزود الحاجة هي كيفاش ما تزيد ما تسوق من داخل القاعة إلا كتسوق ما نسوقش شوية باش تصفى il faut lui donner le temps, il faut se montrer patient. Moi je n'ai pas parlé d'ennemi de quiconque, mais je parlais de patience. Il faudrait être une belle rose, c'est qu'elle s'entretient. Ouais. Il arrive à un moment donné où elle doit faner. Mais moment marathon, donc je vais y tous ensemble. يونا دياوين محراث وهذا دياوين امان وهذا دياوي تويوثن وهذا دياوي كلش دياوي au moins ça تجيك ساكي سميت جيسكا comme elle porte les couleurs d'un genet. C'est le jaune et vert. Et là, les engrais, elle va donner les meilleurs chanteurs sur ce championnat. C'est tout. Ce n'est pas un problème c'est une question de génération. Voilà. Inch'Allah. Pour cette raison, Inch'Allah, comme c'est un plaisir, des enfants, tout ça, on va essayer d'éduquer les vrais supporters de la GSK. C'est l'éducation. Un supporter, son travail, c'est une heure d'équipe. Quel que soit X. Je parle pas du président Mlal, je ne défends pas le président Mlal, mais de la réalité. Un supporter, c'est une équipe Inès, elle ne rentre pas dans des. C'est vrai, son dawa, mais il y a des limites. Il y a des limites pour un supporter. C'est vrai, c'est demander. Il y a une façon, en tout cas, de demander le dawa. بشي الرقمات دي فوس انفوني وكي يشرش ديرني طوني سوفون لي رغمير في لي جاني لا جياسكا ميس راهو جياسكا سوفونتن مع داك الشمند ايضا الى برومي لي 50 مليار مي سون فوي شنو 50 مليار في داوي اكيد دي سيرش كان اناني تو ديبونسي بلوس دو 50 مليار ديال لا جياسكا اناني كان اما دير لا دوزيام اني ميك لا تروزيام اني كشم بزاف كون تولي ذاك لي ماتش كشم لون فامي دي سيبورتي دي الشفاق ما تخسر ديفا شتان خاني ديال روحي ساعه لا جورنيس بيان هادي خدامه مي تركمنا لا نستان كل سي ترو non c'est vrai قارناك لا جي اس كا toujours ça appartient à les supporters c'est vrai mais c'est une façon oui c'est ce que j'ai dit j'ai dit au départ Ahmed c'est ce que j'ai dit au départ حميد أولي تحكوا كذا تقصد دوالة ولا تسمح ليك يوم بريد أنك يون أكاكي الناس ما تبغى تروح دار فرنسا ذينا يدري من يلقاها روح ارفد على روحك ينبض أردنا يلحد بريد يولد تصدم يلقاها هاي ناس والله ما رفضت ناس أزكى السكة ريحة والله ما رفضت فما ماي وكينيا ضيعتي دينيا نواني مدنن روح كان أودي ذري من ثقافلوض في مثال دان كرون كلوب كم لا جي اس كان جيماجينا والله ماكش ما لو سكري لا جي اس كان غاينات نتسملي لي كونفيرونس دو باريس يا كيكا رشيد تي بو كونفيرمي تسملي لا ديريكسيون لا جي اس كا دوي يخدم لك ولا جي اس كا يماري لي انت لي كونفيرونس دو باريس نو اكسبسيونيلمون واحد ان دو زونترتيان كاكي شريف ملال دي زونترتيان اكسكلوزيف il met les accords des signataires mais c'est tout. Donc il me donne bien sûr.
يسولد شحال د فريدون ديريكتور ذاكيني مي ابار سا مي امدانا راك تقليبن الناس مكيش نتقارن كنيا ثيركين ذوك قروي تقليبا ثيركين قروي لا كيدفن الو كنكوني وانا سيد في نوتر ميتيي يعجبها كاكي دات اون كونتاكت افيك دي سوبورتور نهضر يسن غيديني ناس نيني لا ويد غيزعفن لا ويد تشملون ديريكت غيديني يراوال تسوى انا غيتجينا ميساج يراوال مالغري سا باسكو يحمل لاجيس كي فو كون سونسيبيليز دوا كي نسنا نخدم ياكي سي باسكو نسنا نخدم نكوني وياض بالك وتسينا راه سي تو ماشي دواكي ومن بعد الرشيد نهضر باش نخدم اون ميسيون نقصرها كاكي نقصرها هاد لي سوبورتور هكا غتسمع يناد افيك بليزير يتروحوا تاع مي اون اوكان اوتر انتيري من غير هذا قيمه كان نهضر في الكلوب نهضر في الفوتبول اون جينيرال ونهضر لي سوبورتور ويديفان هذا السيول دونك فوالا كمل والك يا حميد كمل والك وياك رشيد سمحي كان ما طلع لا وانت فاصون شوف هذا واحد تبع هذه التيكين كتمقوا دي فري سيبورتور فريمون دي فري كونيكس تبعنا بابو يكفى الحاج الهاني لا جياسكا اي سون افيك لو بروجي سي فري اون دي باكي اش يخدم لا 100% لها يقارك حاجه وليك خدمنا راه اكس خسرنا راه سي فري الى في دي زيرور مي le grossement du Lucas il a fait le bilan pour moi so far il est positif c'est pas normal mais qu'il est pas positif c'est impossible mais qu'il n'est pas positif ça fait ok si c'est pas زغاره شو championnat on est passé شحال يخدم شحال من لي ماتش او ويكلو c'est qui a créé ces problèmes les supporters les supporters qui ont un problème après tu vois la deuxième année presque on a pris le championnat la première année existe Gounet الحق اينان avec tout ça au final voilà au final mais c'est pas possible que le bilan il est négatif impossible écoute comment ça championnat même pas c'est des jeunes je suis très content qu'il a ramené des jeunes avec un budget il est moins il est réaliste يبغي يرد يود دي جوار نتراصوا من الجماعات نخلص باسكو نكونوا نسايروا سوناتراك ونسايروا كل لي غروند سوسيتي هكي au moins pour éviter les problèmes et ouais il a pris sur des jeunes qui ne disent لو كان vraiment la presse algérienne je pas citer les noms c'est vraiment les correct et sincère والله راس خمنا دام واحد بيبلي سباين بيبلي ادينا تهضر كان لا رياليتي voilà le projet الناس la période اللي déjà ملي كومونسا كان les entraînements ملي كومونسا il y a pas des cas de covid pourquoi on dit pas quelque chose de bien sur lui علاه مثلا le président de la GSK هكا شو خدم الحاجه الهان اي غير تبعنا راه pourquoi la pas de تفكر moi الحاجه الهان pour calmer l'esprit beaucoup de supporters d'ailleurs pour des matchs amicaux c'est des matchs amicaux mais c'est pas normal la coupe d'Afrique لعبت c'est tout là je vois que déjà des pages de Facebook والله c'est malheureux قادر يهضر القبيلي والله راه سير هذا محمد القبيلي كذاك c'est pas vrai supporter جاسكا c'est impossible c'est de l'impossible de supporter la جاسكا وكذاك c'est pas vrai هذا نتابعوك سي الغربه نتابعوك c'est malheureux والله راه تقرا الحسي حميد Tu as avec les réseaux sociaux, chacun donne libre cours un peu parfois c'est des lubies, donc que veux-tu que je te dise mais encore une fois, ça me fait mal au cœur, sur ces pages-là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. On doit être unis autour d'un. Parce que, la JISCA, en plus d'être un symbole, la JISCA est un idéal. La JISCA est un idéal. Il faut dire qu'on a tout fait pour détruire cet idéal, pour détruire ce symbole. Mais malgré ça, des hommes, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau de l'équipe, que ce soit au niveau des tribunes, ont tout fait pour déjouer toutes les manœuvres visant à la disparition de ce club. Or, aujourd'hui, où il a قرار نصوب أن إذا أن يثمنا سمنا
باسكو كي دينا ولا نعم بيضاء والله ما تصب لا جيسكا والله لي مليار دو موند والله ما زعما ابسوليومون ان شاء الله جامي ان شاء الله جامي صحيح عمي داك تقرا والله ما تصب والله لي مليار دو موند استغفر الله ربي tu vas m'excuser même بايدن avec ses pétrodollars ولا ما يبوتيد والله ان شاء الله والله ميزم رسم عندك فاصون يكون يصدر الحاجه بلا قضيه ديال البريزيدون لا جي اس كي لي فري سيبورتور je parle des vrais supporters vraiment ils sont derrière lui et derrière le projet ما يتقارونت surtout قال يتبعنا كحملنا كجي اس يتبعنا راه لي زانتيغ ils sont derrière lui حمي tu m'excuses ouais Pour moi, même ces gens-là qui ont exprimé leur mécontentement, ce sont de véritables supporters. Ils ont fait des déplacements partout. Oui. Partout. Donc, ils ne sont pas uniquement, ils travaillent dans le hal, mais, encore une fois, il a dit le cadre. On ne doit pas sortir du cadre. Il y a un cadre. Parce que Thoura, on va revenir à cette histoire dans une émission Neyadel. Le problème de tout le professionnalisme en Algérie, ce sont les CSA. Oui. C'est les clubs sportifs amateurs qui sont majoritaires dans la part, mis à part les clubs guides. Mais ils ont toujours constitué un problème. Parce que pourquoi? Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Ce sont des associations budgétivores. Il faut changer la loi. Parce que Thoura, même sur le plan de vue pratique, même sur le plan de vue légal, le CSA est une association sportive à caractère non lucratif, à but non lucratif. Comment aujourd'hui, le CSA, il va détenir la majorité des parts sociales dans une entreprise qui s'appelle la SSPA. Et ce n'est pas propre à la JISCA, encore une fois de plus. Je ne vise aucunement les uns et les autres. Oui. C'est contradictoire. Je suis en train de parler sur le plan de vue légal. Moi, j'interpelle le Conseil constitutionnel pour revoir cette loi du professionnalisme. Oui. Parce que, est-ce qu'il y a Medine Blik, le CSA, il doit ouvrir le capital. Il va l'ouvrir comment? C'est une SPA. On ouvre le capital du CSSPA. Quel est l'apport du CSA pour la SK? Il va y avoir l'ouverture du capital. Le CSA, il va rentrer avec quoi? Donc le CSA, il va rentrer uniquement avec quoi? Il va rentrer avec ce qu'il a. Ce qu'il a déjà. Parce qu'il a 4 familles, le Hajj. La dernière fois, il y a eu un problème d'action. Les gens, le Qanoun, il donne une durée. Quand tu achètes des actions, tu payes une première tranche et on te donne une durée. Si tu ne payes pas ta quote-part, si tu ne continues pas à payer le restant de tes parts sociales, ces parts-là, elles seront virées au sein du CSA, soi-disant le truc majoritaire. Or, comment quelqu'un qui n'a aucune j'essaie de trouver le terme approprié, qui n'a aucune valeur juridique pour pouvoir manipuler des actions. Demain, il a toutes ses actions chez lui. Parce que le problème, il faudrait maintenant, pour revenir à cette histoire du capital, le capital social, il ne peut s'ouvrir que si tous les comptes du club ont été assainis. Les clubs de la parce que il ne faut pas se voiler la face. Quel est cet entrepreneur ou cet investisseur qui va venir investir dans le football national? Personne. Jamais. Personne. C'est impossible. Pour cette raison. Déjà avec la crise, personne ne viendra. Les sociétés nationales, parce qu'on les a données sur le plan de vue politique. La JISCA devait être l'ancienne direction a refusé que le considère prenne la JISCA. Donc, aucune entreprise nationale
toutes les entreprises nationales, parce qu'elles sont obligées d'obéir à une décision politique, mais entre nous, politique, voilà. celle qui prend le club, pour elle, c'est une charge. Ouais. Parce que, il faut dire aujourd'hui, moi, travailleur de Sonatrach, je vais dire comment mon argent est fini, moi qui suis je suis en train de courir le pipeline pour qu'on me donne 50 000 à 100 000 dinars, et un joueur, on lui donne 300 millions, 400 millions. 300, c'est pas normal. C'est mon argent. Mais je vous dis, aujourd'hui, on ne doit pas se voiler la face, encore moins se cacher cacher le soleil, en remettre sur Arbel. Il n'y a pas de repreneur. Il n'y aura pas de repreneur en l'état actuel. La crise, elle est là. La crise, elle est là. Donc, quelle est là? Déjà, moi, Agnini, le sponsor, quand il y a un sponsor, il verse le sponsor, il verse son apport, il le verse sur les comptes de la SSPA, parce qu'il faudrait comprendre une chose, c'est que le CSA et Sahel Continuous, la SSPA et Sahel Continuous, parce que ce sont deux entités différentes. Et le sponsor, il ne verse pas pour le CSA. D'ailleurs, sur le plan de vue politique, il y avait la PWI, qui était sous l'égide d'un parti politique. Le président de la PWI avait refusé de dire: il n'est que moi, je ne vais pas aider une entreprise, une société par action. Si je dois aider la JSK, la PWI doit aider la JSK, elle doit aider toutes les entreprises privées qui sont en train de donner du pain, qui sont en train de donner de l'emploi aux gens. Donc il faudrait aujourd'hui, tant que le professionnalisme tel qu'il est vécu chez nous n'est pas assaini, il n'est pas revu en profondeur, nous ne pourrons jamais y aller de l'avant. Parce que vous êtes aux États-Unis, vous avez la Soccer League qui est aux États-Unis, elle se prend en charge. Essayez, j'ai lu il y a une semaine de ça, ou il y a 15 jours de ça, j'ai lu que la Ligue française de football, elle est obligée de faire un emprunt dans une banque pour assurer le championnat. Elle n'attend rien des clubs. Un crédit bancaire. Non. Aujourd'hui, un crédit bancaire avec des intérêts, tout ça, ouais. Exactement. Aujourd'hui, un club de football est une entreprise. Au point, la FIFA, elle vient de prendre un communiqué où elle va lancer une école de formation de gestionnaire de club. Bonne idée, c'est bien. C'est comme qui dirait à Hamid un hôpital. Aujourd'hui, le professeur Flani peut prendre en charge un CHU. Non. Il peut prendre peut-être le conseil scientifique. Oui. Mais la gestion de tous les jours, le CHU a besoin d'un gestionnaire. Absolument. Il y a des écoles spécialisées en formation de directeurs d'hôpitaux. C'est à peu près la même chose. On ne doit pas se voiler la face. On ne doit pas être pris par ces pulsions. De dire c'est vrai, etc. Oui, là. Ça obéit un tas de règles. Les règles économiques aujourd'hui, elles sont telles que Lukanek Demir, Lukanek Blatter, qui avait forcé la main à Rorawa de lancer le professionnalisme, mais il fallait le lancer avec les conséquences que nous sommes en train de vivre, on ne l'aurait jamais lancé. Parce qu'il y a encore des intérêts, il y a encore des cercles, il y a encore. Donc c'est pour ça que je dis que nous n'avons pas encore atteint. Je ne parlerai pas du professionnalisme de l'autre côté de la Méditerranée ou la outre-Atlantique. Moi je parle du professionnalisme chez nos voisins à côté. La Tunisie, le Maroc, ils nous dépassent parce que eux-mêmes, ils ont des entreprises. Les présidents de clubs, ce sont des chefs d'entreprise. Voilà, ce sont des chefs d'entreprise. Donc il faudrait que tout un chacun de nous comprenne qu'aujourd'hui qu'il y a une réalité économique pour laquelle il faudrait un petit peu prendre les choses et dont il faut tenir compte désormais. Absolument. Voilà un peu mon message que je veux faire passer.
Non, c'est une très bonne explication parce qu'il y a beaucoup de gens, ils parlent toujours de l'ouverture du capital, et qu'après, voilà, le président, il a l'ouverture du capital. Mais l'un des gens qui m'a expliqué qu'il veut savoir que c'est pas facile. L'ouverture du capital, c'est très difficile à ce moment-là. ouvrir le capital, ça veut dire les comptes de la GSK avec des actions. Dans un climat pareil, comme Toura, surtout, il souhaite c'est mal indiqué pour ouvrir le capital à chauffe. Mais c'est pas que je suis contre l'ouverture du capital. ولا شويه ديكين شويه ديالوني دريمناتني ومن بعد تنصرفن وخلاص هذا ما كان ولاش ومن بعد لو كلوب باسونديتي هي نو يا ان اليمون فوندامونتال الى قتيدا نسميتي مع رشيد سك لي كلوب اكو بروفيسيونيل تمورت الجزائر سعن ديت فيسكال بارا فيسكال انشتيلات انت يميناكس قبيليت انشتيلات صافي دير ها اثنا دي 80 مليار يون 500 مليار وين انت خلصان. Moi je vais citer un exemple. Aujourd'hui les clubs sont tenus de payer l'ERG sur, si mes souvenirs sont bons, une affaire de 250 000 à 270 000 dinars. Voilà. Alors que le joueur est en train de payer, le club doit payer l'IRG, c'est-à-dire la fiscalité et la sécurité sociale, à hauteur de 270 000 dinars. Quel est le pays où l'économie où les impôts t'autorisent à ne pas payer sur les 200 millions? Oui. C'est pas normal, c'est pas normal. Tu touches 200 un joueur, il sort 200 millions et il ne paye pas ses impôts. Il ne paye pas ses impôts. 27 millions. Il paye sur 27 millions. 27 à 25 millions. Parce que ils ont c'est le minimum. Ils ont trouvé quoi? C'est le plafond. C'est le plafond. Et donc il y a mal dans quelque part. Il y a quelque chose qui cloche. Non, si il faudrait assainir la situation. Parce que je ne vois pas pourquoi un fonctionnaire, il touche 100 000 dinars, il est imposé sur 100 000 dinars. Ouais. Il n'y a pas de fonctionnaire qui est payé à 500 000 dinars. Il y a un barème. Il y a un barème, normalement, ils doivent faire évoluer le barème. C'est ça le problème, c'est dans la transparence des actes, y compris financiers. Maintenant, on est en train de faire des fleurs. Nous sommes en train de... Et malgré tout ça, il y a des gens qui effectivement, ils croulent sur les dettes fiscales et parafiscales. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de quoi payer certains clubs, ils sont en train de souffrir. Ce que touchaient les gens du Mouloudi avec l'argent du contribuable. Absolument. C'est tout. Il doit gagner, parce que Bajada تفتح الكابيتال يلاق لي كونتيني كويتا ديالنا كنقارن ابيوري c'est-à-dire شبحن مره ولاش ذا شيء يخصنا لا الذات لا غينا ما يسمح هذا الدموع ما يسمح هذا الدموع احمد ما يسمح هذا الدموع احمد دو نوفل فيرتور دو كابيتال الدموع على الفوات حساسه ولا داوني الصور ديالنا انفيستي لا قال يسعوا لو روتور جو مون با شحال حمر الجياس mais quand tu investis ton argent, il a 4 sortes de retour. Il n'y a pas des secteurs qui investissent dans le football. Il n'y a pas de retour. Je le fais des disques. Impossible. Il faut avoir vraiment très sincère comme vraiment c'est investir dans le football parce qu'il n'y a pas de retour. Mais c'est un businessman, il a pas de retour. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message. Mohand IM, il a ouvert son capital et personne n'a acheté les actions mises en vente. Ils ont fait marche arrière. Voilà. Merci beaucoup Hamid. يعطيكم الصحة دويلتاكي كنت تابعك هكا au plaisir. Et les vrais supporters derrière l'équipe. À bientôt. Merci. بقى على خير. سعيد بقى على خير. سلامة.
سلامة ما إلا ويبغى نادي السيول النظام أخلاق ذاكينين فوالا السعيد أزول ودي سوالا أزول ألو وي لا سلامة أزول لا سلامة أزول مسا الخير في الأول مسا الخير لا سلامك نتيني صولا وندير باريا أنواع في الغنى السعيد دي ميسيون علاش نتيني المحند ذي نايفانت السعيد بدل اسمك هي بدل اسمك محمد سعدي نتيني محمد سعدي داكور لا سلامك يا محمد لا سلامك يا محمد صفا سلامك يا دم محمد je suis un ancien supporter de la JSK depuis 1972 تبع JSK ancien ça veut dire تورا ذاين نعم خاطر انت خرارة لا خصها تقصر غا لا خصها هذا محمد جامي انتخار تصب على خاصة تصب نتباع وزميلة راه جيسكا ماشي هو كان مي كلمة تهضر في اوفرتور دو كابيتال انت كذا كنا سي دي زونسيان زيكون سنة كنت وغايا كينيا ونضرنا كنت شك ضرون تلحو جيسكا تربية وتفنسيا ركازين تلحو غايا مي هذاك الديني والعرس كوسا كي نحقر بين غير تستاكوال مالغري كنت تعطيك الصحة الغايين تكدا هذا الكوراج تكد باللي سي دي ماتش دو بريباراسيون فيه انتاجي كي كومونسي لي بريباراسيون وقف الوية انا كيما ننا اون ابري لي دوفون ابري لي ماتش غير مرة نعدى على كوتي وي سا بو اريفي شويه الحال نغلا شويه الحال نغلا ايش بيان سور يتغض الحال يعني غدر الحال نكون ماذا بينا نكذب مع غدر بحال التورنوا كيف تبغي تكلمي لي سيبورتور كيف تبغي تصلحوا كيف تبغي يا كيلكو شوز كيلوش خاطر انا قدام واحد ما انت بعيد ريمن بيان سور كان قولي دورنا كاردينا هناك واش تم شحال ديس دينا كوني مي اكن يبغوا لي الا قص العقل خاطر نيك ما تليبير هذا لي جوار خاص غير يو جوار تزرت باللي سي تان بيليي تجاب يفير الحال تونسات مربيون العاليه مي دنتو كل لي جوار نطلق سال اخرين غادي نتوغر سي جديد يا كينيا سيد واكيا زريغ لي كومونتير لو ديرني ماتش كي فرونشمون يسكشمد واحد 6 لي رومبلاسون بزاف هذا صح لا ديفونس لا ديفونس كينيا السخله لا تاكو تماركيرا اي دونك وزريغ كيما كان افرونتي ولا عارف عاود يا ربي ني غاسا ديكسل على كي بيان سور مي ما يعطل ونتكومونس على الشامبيون خير غادي نكون وي يصرت تسويع عطانا كي يصرت تسويع الصغيره كما فري قاعدين مي تهضر في الناد شونجي كل جوارينس روحنا كل جوارينس شونجي لو انا شونجي 23 جوار كاين راش وي شونجي الستوك تكنيك شونجي لونترينور يشونجي كلش ابري نخسر كونتر ماكرا مي نلعب بيان سلي غاكتني غاس اون تورن لو بالون ما نوضر زيت والو ما تستورني البالون ديال المليون ديال لا ديفونس ابري تقدر زيت خاطر اون ايكيب كي مارك ينوكاس وي الور والله العظيم داك الدنيا غير سكوسا كينيو تصرا ربي نوكاد داك الدنيا نوكاد خاطر اللي بيري بوكو دو جوار لي بيليي مساعدون تو سا كومام يدون لا ديفونس نو راسور ان بو ثاني يروح كاع كري لي جوار وبري يجدي اللي تقول هكا يلاقي الوقت اسكوسا كي يلاقي ليكيب تسجد قابل ليكيب تسجد دونك من ما يلعب في لي تيتر كي نعرف ويه ده صح يا فرستراسيون الكوتي كيني نحار يعني نولي اون ايكيب هكاكي ادفين وتسكلم في الناس تلعب دائما ذنسات
معليش تسكشم دو جوار دو رومبلاسون هكاكي على 70 لا 80 مينوت مي سكشم كان عوز تسلعب خاص يعني سي دي زونطرينمون بور لو مومون ترى باسكو يفو اتوندر لا كومبيتيسيون دينا ديفين كلش. لا ترى وي نروح محاب كان ما تسليمه يعني تسليمه في شي حمود ثاني اللي كوتي جو بونس فوالا يفادي هضر ثاني يتسرى كي دير ولا فاشون يدبوض يمكن ما تبغي. محمد moi je suis entièrement d'accord parce que moi quand j'entends l'entraîneur dire que je détiens 99 ou la 90% de l'effectif, il a déjà son idée. En principe, c'est cet effectif-là qui doit tourner même durant les tournois avec quelques là. Maintenant, des choses bien sûr qu'est-ce qu'il a derrière la tête, je ne sais pas. Il sera comptable, c'est tout. Il sera comptable. Mais on est tous des footballeurs. On est tous des footballeurs là, vraiment. D'ailleurs, c'est les malfaiteurs même que tu n'es. Vraiment, te poser la question. Est-ce que je le fais Guinéen? Est-ce qu'il est en mesure, en place, de prendre la jusqu'à comme ça, sans la licence CAF A? Il ne peut pas la prendre. Il ne peut pas en principe. Légalement, les règlements lui interdisent. Le réglementaire, il n'a pas le droit. Il n'aura pas de licence pour diriger la JISC. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il n'a pas le droit de prendre la JISC. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que une parenthèse? Est-ce que vous êtes pour? Qui a la licence, il va diriger l'équipe dans les tribunes. Oui, bah, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Oui, il a le droit de. Il faut qu'il y ait un entraîneur qui est désigné par le. Il faut qu'il y ait un entraîneur sur le banc. Ah oui. Il faut qu'il y ait un entraîneur, il faut qu'il y ait une licence. Jusque-là, il y avait son adjoint qui a la licence CAF A qui dirige. Il est sur le terrain, sur le plan de vue réglementaire. Sur la feuille de match, par exemple, sur la feuille de match, Ouinaf Zelfani ne figurait pas officiellement. Parce qu'il n'ouvrait pas droit. Bien sûr, c'est pour vous rappeler un petit peu l'épisode de Mouassa. Même à l'époque, à ce moment Mouassa à la JSK. Après avoir, parce que la réglementation là, elle donne droit à un entraîneur, à deux entraîneurs, deux licences au Sougès. Il les a, la première licence, il a consommé à Goudannaba, la deuxième licence avec l'Azmdor. Il ne figurait pas sur la feuille de match. Mais ça l'empêchait pas, ça ne l'empêchait pas, moi, ça, de diriger toute la semaine l'équipe et de rester dans le tunnel, dans les tribunes, pour donner des orientations. Et pendant les mi-temps, il intervenait pour essayer de trouver, de donner les directives. Sur le point de vue réglementaire, une réglementation, on peut toujours la contourner. Mille et une manières, on peut toujours contourner la réglementation. Mais est-ce que dans notre intérêt, un club comme la JISC, un grand club, on tourne dans ces histoires parce que, M. Amouten, c'est-à-dire un entraîneur, mais avec une équipe, la chaleur de l'entraîneur, mais il est sur la touche, ça compte beaucoup. Exactement, non, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Lorsqu'il donne de la voix, de temps en temps, on voit certains entraîneurs appeler des joueurs à leur hauteur pour leur donner de nouvelles orientations, de nouvelles consignes. Ça, c'est tout à fait normal. Je suis entièrement d'accord. Maintenant,
le plan de vue réglementaire. Sur le plan de vue réglementaire, dans la forme, il n'a pas le droit, mais dans le fond, il a le droit. Voilà. C'est maintenant, il reste à la direction de la JSK de prendre les mesures qui s'imposent dans ce sens. Si elle juge utile que cet entraîneur, Mereili, en attendant qu'il obtienne sa licence, qu'il soit dans les tribunes ou là dans le tunnel pour reprendre un peu la configuration du stade de Tizi Ouzou, c'est à elle de juger de l'opportunité. Mais pour un grand club comme la JSK, est-ce que c'est normal d'être un entraîneur qui ne le banc de touche? Il est obligé de faire le système D pour diriger un grand club comme la JSK. C'est le problème. C'est le problème. Il est vrai qu'un club des joueurs c'est comme un كيسينا امتيازات لا قواراويس هذه يزدادش sinon اصروحنا ما يجي mais ça c'est la responsabilité elle incombe à la direction. À la direction, absolument. Mais maintenant, vous me posez une question. C'est un choix, la direction. Voilà, c'est un choix. Vous me posez la question sur le plan de vue réglementaire. Je vous ai répondu. Maintenant, sur le plan de vue politique, entièrement d'accord avec vous. Il faudrait que le club, il faudrait que l'entraîneur soit aux côtés de ses joueurs. Parce que même à la limite, pendant une phase de jeu, il peut discuter avec ses adjoints pour dire un peu. Ses adjoints, ils peuvent lui donner un peu une analyse. Ils peuvent voir des erreurs que lui-même ne voit pas et inversement. Donc il est tout à fait normal. Un entraîneur est fait pour être à côté de ses joueurs, sur le banc des bien sûr, mais bien sûr. Monsieur Belkacemi, mais cette situation, ça va durer jusqu'à quand? Nous connaissons, ça ne nous arrange pas. Nous connaissons le bien qu'il est bien. Nous connaissons aussi quelqu'un d'autre. Nous connaissons, on cherche les résultats, on cherche la stabilité. Il n'y a pas de stabilité à la JSK. Il faut dire la vérité. L'émission de M. Belkacemi, ça nous encourage, bien sûr. On t'aime toujours, mais dernièrement, j'ai entendu même Kamel Abdeslam, il est parti dire non. إيه ده الصح على كل حال مخل كان محن دي شبيط ربي نكينيا لانت بتطر الحوايج ونزرارها دون كادرا كينيا دين يعني لا ديريكسيون تورا غاسنك شم يمحلل لا ديريكسيون on a pas le droit نكون اذا هضرينا تقصير اون في ني بريسيون ني والو محسوب اما لا نهضر هكا اما لا نجبد عكوير راني نسوالي نكون اون طونك اوبسيرفاتور اون طونك سوبورتور بالك الناس ما سمح سيسنا غيد يمضبرن لا JSK بالك ادنا الولهانسن وين نسوالي نكون اما هذا السكنه زال بالك كايني هذيك سيغ بلاني تسافن بعد لا JSK يتسافن يمضبرن لي سوبورتور دونك دوكيد لو رول نا سيك اد نسفهم باش ما هات لا ديريكسيون اد رياجير avec des décisions avec non rassurant non donnant des explications c'est tout mais le reste ونحرص انا تورا لا ديريكسيون سنينيو الى تكسر الزلفانين غادوي فلان غادو خاطير محسوب كان ولا وذما كاين ليماج كاين لا JSK avec bon تم زوالو ثلاث دفات كي يهضر كاكير ارنوياس الحاله الزلفاني مازالت اوتيفوليارا دونك تقلق لي سوبورتور تا وين تدي لي فوروم كنت هضرنا فيها كينيا دونك il faut
il faut rassurer les supporters باللي الزلفاني ما لا يخدم باسكو نوتيتي توالين الخدمه يخدم دي ليكيب توالين الخدمه ما تفاز العالي دو نيفو تورا سي با سي لي ريزولتا كان ودي بغنارا اما ارزات ادفينن لي ريزولتا ياكينيا فوالا. Mais Mohamed, jusqu'à quand l'entraîneur il n'est pas qualifié, les résultats ou les équipes ont des grands entraîneurs, 3-4 matchs les entraîneurs du monde entier, il n'y a pas de résultats, la relève ça marche pas. Mais qui ne joue pas ni contre Zilfani ni pour quelqu'un d'autre. Mais l'intérêt de la JK. Il est temps, c'est des préparations, d'accord. Il y a qui vont couvrir au sourd, mais qui va commencer la compétition, et nous allons dire, non, finalement, il s'est trompé, il dû faire la défense américaine, l'attaque il est stérile, oui, il va dire, mais ça fait beaucoup. Nous connaissons, on est ras-le-bol, il déjà on de commencer le championnat guinéen. Oui. Amhad, c'est un peu légitime, c'est la préoccupation de tout supporter de voir son équipe aller de l'avant, c'est la moindre des choses. Mais je dis que pour l'heure, on est en phase de préparation. Maintenant, la situation en elle-même de l'entraîneur, je suis certain que ni l'entraîneur ni la direction ne sont à l'aise dans cette situation. Mais que veux-tu que je te dise, que chacun assume, hein. C'est tout. Il y a un problème de responsabilité. Que chacun assume ses responsabilités. Et la meilleure manière de le faire, c'est de le faire. C'est la meilleure manière d'apporter éventuellement, s'il y a des correctifs à apporter, il faut les apporter. Mais je pense que l'impatience des uns et des autres, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette impatience, qu'il y ait cette inquiétude. Mais moi je dirais que inquiétude, il faudrait qu'on l'aperçoive une fois la compétition entamée. Parce que même combien même entre nous, combien même pour la petite anecdote, je me rappelle plus sur la saison Anida, la JSK, elle a cumulé beaucoup de matchs de retard au vu de sa participation continentale. On n'était pas bien. Donc il faudrait un peu attendre la situation. Mais bon, effectivement, c'est le droit de tout un chacun d'exprimer. Zada Mohamed. Une déconnexion. Déconnexion. Bien sûr, mais tu bouges Non, تقول de la connexion. Donc il faudrait il y a comme Allô? Oui, c'est vrai. Mais il faudrait maintenant à la veille du championnat, et je suis certain que la direction se mettra autour d'une table et discutera profondément, même si je sais certainement qu'elle doit le faire à chaque rencontre. Bien sûr. Mais maintenant, tout un chacun doit prendre ses responsabilités. Voilà. Je ne peux pas. Je ne suis pas même le championnat, on va perdre, on va gagner, on va avoir des matchs nuls. Il y a des matchs difficiles à nerver, il y a des matchs faciles à nerver. Le football, c'est le football. Mais c'est stratégique. Tu vas l'Afrique, plus avec l'effectif à Guinée, on a avec des nerfs, patienter. Patienter, on a la minérale. Oui. Voilà. Un problème. إن شاء الله ما يكون غير الخير
نكون هاد العقلين اكيد نفكا نكون هاد العقلين اكيد نفكا ذاك ماشي سي دي رومارك اذا نخدم سي دي اما كدينا ماشي بالكاسمي سيتادير ماذا غد سناني ما ثلاث راد نويت دو بلوس نو موا مثلا ديو لا بارول هاد سينات كوريجين ديجا سي بيان. Absolument. On essaie d'enrichir un peu la vision. Les responsables de la GSK, les émissions ils sont indépendantes, elles sont libres. D'ailleurs, ils ont commencé en direct. Chaque dimanche, on a un live donc les supporters sont obligés, la direction de la GSK mais c'est toujours bon d'avoir un conseil peut-être d'un supporter يزمر يديك un bon conseil يزمر يعاون la direction de la GSK pour améliorer les choses. C'est ça le rôle نكوني le rôle ويسين نكوني كان كذا راشد par exemple داكني c'est l'information نكوني نسوي ونيد لي انفورماسيون سي تو يضراو هذويا خدمنا هذويا ربحا خسرا سي تو سي نوتر رول كذا فوالا هذه هي فوالا. Eh ben, merci beaucoup, Médicaz, Amahand. وغالد ديسيكلت النظام من المثل هذا الدوام الكلام. لا بروشين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تنميرتي هيا بقى على خير. ولا لا مشى مع روسكي. هيا في الامان. روح لهنا وياك روح دوايا تنميرتي دونك. في الامان صحة. هيا بسلامة. Normalement, dans les prochains jours, la GSK contre Staif. C'est une question, mais ils n'ont pas. عبد الملك. أنا أسلمك يا سي حسن نمكي تسيليض. زول بلاك يمشي بالقاسمير زول رشيد حموتان. خير أحسن عسلامة نمكي تسيليض لاباس عسلامة ينك مش ذا الصوتي. زول فلاون. هاي نقلا ذاكين يروي على حبو ذاكين السودان نقلا ذاكين. يحمل. أنا دا 40 دوغري. أشحال ويا. بابا. اسمع كون وي ديجا بارطون نورمال سي شون كنا تيزيزو نو سوم 33 دوغري فوالا عندنا لو السودان سي كونو ابسوليومون هذا يقفلوا سكسو ولا تسقفلوا ولا جدا شاير فوالا ايوا اما صافا كي vous allez bien Ça va, mis à part la période داكيني يشدينا والسنة كيحمل حال داكيني غورنا ديت مورث التصميم كون نذكرت مس ونظرا يا ان فولت صاب الجهة وهران ومن بعد سينا يكمل كذكرت مس ومن بعد تحبس تولا مازال تولا هكاكي سي لا سيشرس C'est la sécheresse, malheureusement, c'est l'occasion, la sécheresse qui dure, qui غورنا الوقت اللي يتنقص نوامان ذاكيني براج الطقس بدي ساكنه من ينتس ذاكيني قلنات سافات ذاكيني يتمدين تنتيجي وزو الصباح تمديت تلقارنا مان سيريدن ايفردان ولا سيريدن ديفردان لي تروطوار ان تاكويت alors que la ressource normalement ils doivent la protéger اما هذا يظل الحالة كيني ونات لا سيشريس أمكن نخدم مسألة دناوي أمان فوالا الحالة غروسو مودو أمكن تلا أسي حسن فوالا. إيه فرما شادني يعني عقلات مود نقونطر لان تمسوين هذا الصرب إن شاء الله دفكر بيان سلويت. يفيلي تالي بيلود خلاص صار كونتاكت دوني اثنين اكتيلمون قلنا رحنا لغانا يظل افونتيير زون جو ماتش اميكال
contre l'Éthiopie, ils ont fait 2-2, il y a Addis Ababa, d'après mes informations, le Ghana, donc incessamment, Inch'Allah, contre le Ghana pour le compte pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, exactement. Donc, on habite dans le même immeuble, donc, سنة 3 متر الكولوار غير فرقا فوالا سيتو دونك اوني دون الله يسهل عليك الخير دونك كان فرصه تقول لي كان مادي سمحم كان رياضينا كان يون اول السابق يعني ضاعوا على شهر الساقي يتواشوا طماطو بالناس الله يرحمه يتواشوا التيس من ذا المثنى الجاية ان شاء الله جاد البركه ممكن وخميس إليس وتسليتيش كل يوم يتدر نسمى توليرت مستوى عمر ان شاء الله ترزق ربي الجنة ان شاء الله فوالا هذا كيش السلام البركه الى عمر بوداك دقيقا وذاك يهلك الناس نفكر ربي الشفاء ان شاء الله وان شاء الله هذا عن الكوفيد كذا عن ان شاء الله هذا نتفرج بك واسدف كربي يعني تزمرت نزمورت ان شاء الله يسا قبل الدونيت ويسا غير ذاك ولا نكون عن سعر بن الساره ما باس ان شاء الله شهور على اللي انت يعني لي فرونتيير ولكن ان شاء الله هكا قريب ان شاء الله هكا دسنا كوارت مورت هكا نزورنا كل يوم يعني الحباب زي مولانا ان شاء الله ان شاء الله امشي سواليض اين تكويث لو فوتبول وين يسدو افيك لو كوفيد كاين لي كو ذينا غورون امك لو كو اسكو كنت الحوس ذاكيني نامك لي زامبليكاسيون الكوفيد كاينين بور لا بروتيكسيون دي جوور كويس امك ذينا غورون والله هذا كيما شاكين يا لقيت راه شامبيون يكفى من الميكان دونك قيمة دوك على 7 8 جورني ني كمل التنت دونك المريخ يكفى شامبيون شامبيون تاع سمس افريل هاكيل هلال دونك بي شامبيون دونك فوالا دونك راه بيانتو الموايا اللي لا نورمالمون كما سيت لي زيميناتوار لو بريمي تور بريليمينار دو لا كوب دافريك بور سيرتان زيكيب دونك لا كوب دو لا كاف فوالا مام لا تشامبيونز ليغ دونك سينون الكوفيد كاين واش هذا كاين فيو مشي تقارن فيو تران فون لي شوز مانولي لي زايروبور بلات دونك اش كمان ديال التيراج صور لا كوب دافريك باغ اكزومبل دي كلوب كاين ولا راه مشي يعني قايلين سهل الامور بيسكو sur le plan sanitaire donc je pense que la CAF bien sûr en collaboration avec les fédérations locales يعني كل تمور سي نورمال الى قضوا ضمن ولكن دايرين باسكو دي ميزور سميت دراكونيان بون كونسيرنون الكوفيد دونك جو بونس كو خاطر راه ميم نسولي ميم لي ماتش اميكو او نيفو دي دات فيفا دي زيكيب ناسيونال انجل ولا يا سيرتان بيي وقادن ميم دو ريسيفوار اون ايكيب فيزيتوز parce que le Covid, parce que le gouvernement, parce que ce n'est pas même pas une question d'une fédération de décider, de jouer, ni de recevoir, rien. Il faut avoir une autorisation au niveau du ministère, et surtout du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur, d'un pays. Donc, ça qui le Covid, sincèrement, le processus de la Coupe d'Afrique, les championnats, un championnat local, mais les Coupes d'Afrique, ils ont même un impact sur le plan financier, parce que Covid jusqu'à présent, des choses elles sont piano, surtout pour les clubs. Oui, parce que le Covid il y a risque de renvoi du championnat. D'ailleurs, la CAF, même pour les nations, elle a proposé plusieurs formules. Donc, à charge aux équipes de prendre un peu la formule. Parfois, elle a proposé qu'il y ait des matchs en aller-retour, ou alors les deux matchs se déroulent au niveau d'un même pays. Donc il fallait trouver une entente, c'est pour éviter les déplacements, éviter les contaminations, etc.
C'est vrai que les fédérations africaines n'ont pas les mêmes moyens que les fédérations européennes, pour un petit peu à titre illustratif. Mais effectivement, avec une information, c'est que la JSK, elle est dispensée du tour préliminaire de cette Coupe de la CAF. Je l'avais déjà prédit, mais je fais puisque au vu de son classement, au vu de son parcours, donc la JSK, elle a déjà le tour préliminaire, elle est déjà exempte. Mais comme tu le dis si bien, avec la fermeture des frontières, et aussi, comme tu l'as si bien souligné, toutes les décisions, ce sont des décisions politiques et non pas des décisions sportives. Parce que les gens, le sport, ils vont un peu... il n'est là que pour exécuter les décisions politiques. La preuve, comme tu l'as si bien dit, avec toute la fermeture des frontières, quel est le coût que reviendrait un avion spécial pour chaque équipe? Est-ce que toutes les fédérations, est-ce que tous les clubs ont les moyens de supporter tous ces frais-là? Donc c'est tout, effectivement, c'est une situation délicate devant laquelle se retrouvent et nos clubs, enfin pas que nos clubs, et les clubs et les fédérations, parce que il faut dire que il est très difficile. Moi je me rappelle, à l'époque l'équipe du Bénin, figure-toi qu'elle a fait la traversée de tout le sud algérien. Elle est venue par route pour atteindre Tizi Ouzou. Donc maintenant, les Dragons de la Oumé, avec un président qui était un charismatique président, il était même président de la fédération béninoise, c'est le Hadj Dabamassi Boucharafou, je me rappelle bien de son nom. Ils ont fait un peu le périple aussi, ils l'ont fait par route. Ils sont venus dans des 4x4. Donc, pour te dire, tous les clubs ne sont pas nantis. Donc, effectivement. Donc, سمح لي كان الدروغ قولك رشيد يسقرن لا tutelle que dans le sport c'est la CAF. Bon, dans la CAF, c'est la CAF, donc elle est consciente, je pense, hein, ben voilà, donc je suis dans du nouvel tour, de sens de voilà. Une correspondance vraiment un petit courrier, un long courrier. Imaginons que, par exemple, la GS4 il y a l'Afrique du Sud. La liaison, généralement, soit à Addis, vers Dubaï, vers Paris, vers Francfort. Imaginons que, ou là, Dubaï, ou là, Addis Ababa. Donc, je vais aller à Addis Ababa, et là, l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi la liaison directe? Donc, tu es obligé de aller à l'Europe. Déjà, parce que tu vas à l'Europe, déjà, l'hébergement en Europe. Donc, si Francfort, tu vas directement à Johannesburg, parce que j'ai l'habitude de le faire, donc, les retombées financières, le continent africain, il est vaste, tellement ou فندخل des poules. سمحي كان رشيد والله كاين مون بوين دو فيو جامري بيان ان جور نكون كيس لي تكنيسيان وفان شو تاع ديال لاكاف مدن اشاورن خاطر كنبدا الناس قال لي ما ينسلاش قال لي ما يحسب الجمره اللي كواتو خاطر يمكن جو مسوبيا كون جيتا افيك لو بوروندي نروح دلاب الماتش اوفيسيال كونتر لا سيليكسيون ايجيبسيان نغالب دلاب كونتر ليثيوبي سي ليثيوبي نروح ديريكتر السنغال لا في جيبوتي نروح السنغال مقد دو ليكستريم است دو لافريك ليكستريم ويست دو لافريك دونك سي لا مير كيس قارن روج لا مير سي اليمن تو بو دير اونتر اليمن جيبوتي نروح على الميد الاطلنطيك على الميد داكار وما نخدم 8 اور دو فول دونك تولي تشتاكي هي كل يوم اصاكي او فانا تيدير دي كومبيتيسيون ديال زونال c'est-à-dire le groupe ما كيفرق يخدم لي زيميناتوار لا كوب دافريك دي موان 20 ans
de moins de 20 ans, خدم l'Afrique du Nord وحدث. L'Afrique du Nord وحدث خدم l'Centrafrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest وحدث, يخدم l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale et sud africaine, donc ça خدمت وحدث ومن بعد ما كدني donc مش غادي بلاي اوف ارثقاله غادي ميني شامبيون غادي لا باسكو سا كما كدنا لات لي فيديراسيون وسانتا لي ميم مويان وسانتا ميم با ما كدنا اللي كيبقى البناء ترافيرسين le désert algérien. D'ailleurs, quel est le smiche de traverser le désert algérien? C'est des milliers de kilomètres à d'achat de vivre jouer d'achat de la compétition des crimes. Donc, ce n'est plus. Donc, nous connaissons besoin de Rorna, des Moursana de l'Afrique, un sana de l'Europe. C'est-à-dire l'Europe a fait 72 heures, en 96 heures, match retour. Oui, d'accord, mais on a dit l'Europe, parce que c'est Paris, Francfort, c'est la gare de l'Est. Paris, Francfort, 3 heures 50 minutes de TGV. الطيارات صار 1h20. Mais il ne faut pas de le modèle européen de l'Afrique. Il y a des spécificités africaines. Absolument. Je suis au Soudan. La dernière fois, j'étais avec le Marikh. باش كان لعب نروح هذه الجهه نقارنوا بالدارفور الماتش الشامبيونات il a fallu combien de kilomètres. C'est quoi d'une ville à une autre? C'est tout mais l'automobile, c'est quoi les Bardanour l'Hinara? Attends, 400 km, زعما تخمم 8 heures, 10 heures, 15 heures, parce que l'état de route. Après qu'il chez la Rachid, voyager dans l'Afrique, تروح dans une entreprise, avec la GSK, je pense même M. Belkacemi Auto. Donc il y a des spécificités, c'est-à-dire الحاجات اللي نصدق وانا كان يتواخدم ديال l'Europe إلا قاف نخدم من l'Europe. Il y a des gens parce qu'il y a des dans de bonnes conditions. Par exemple, je sais généralement, tu as une équipe algérienne, tu as une Coupe d'Afrique, on me demande alors le championnat, c'est d'abord كل سنة وين تدفض أصلحوا بيانو كان صادر مورو ça joue parce que c'est fatigant la récupération ما تخدم تحضر match de l'Afrique du Sud ناتنا بديها حراري 11 بين هذا زيمبابوي داس من بعد عرفت مور صافا 5 ايام 6 ايام باش مينيموم باش كتريكوبيرا 3 ايام 4 ايام الرواس لا بروغراماسيون نتمور لي شامبيونات تاخذ 72 heures regarde الماتش دوايا Et je dis, la récupération, la performance. Donc, les techniciens, ils sont mis à l'écart. Ils sont mis à l'écart. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus, c'est des décisions administratives. On a des décisions, des trucs sur le plan, c'est-à-dire des techniciens. C'est-à-dire un technicien, non seulement un technicien footballistique, mais un technicien aussi, un spécialiste aussi médical, médico-sportif. Donc, tout cela. Donc, voilà. Donc, tout le monde est appelé à se mettre à table. Ouais. Et c'est vrai dans un sens. Il faut dire aussi, effectivement, on n'a pas à tenir compte des spécificités, transposer l'Europe à l'Afrique. L'Afrique a là ses spécificités. Moi, je me rappelle la finale de la Coupe de la Ligue des Champions du Zimbabwe. Du Zimbabwe, de la Zambie, mine de rien du tout, même par vol spécial, on avait fait pratiquement 12 heures de vol. Hein. Donc Wagi, vol spécial direct. Je me rappelle, on avait fait deux escales pour besoin de kérosène. On avait fait Niamey au Niger et on avait fait Brazzaville au Congo. Donc, pour atteindre la Zambie un peu dans la soirée, RNES avec, heureusement qu'on avait des pilotes chevronnés. Et pour la petite anecdote, l'avion qui nous prenait, Smith Djurdjura, et tout l'équipage de la île. Je salue au passage Abdallah Sahad Mario, tout son équipage. Et puis on a été obligé de traverser des zones de turbulence. Donc alors toi tu as connu un peu ces zones de turbulence où tu sens la calèngre en train de vibrer de partout. Ce n'est pas aisé effectivement. Et puis une fois arrivé là-bas, parce que le problème, tu n'as pas les mêmes conditions, tu n'es pas logé dans les mêmes conditions. Comme je l'ai raconté la dernière fois, A1ONU,
On a trouvé un hôtel en plein chantier. C'est toute l'Afrique a ses spécificités. Aujourd'hui, la plupart des clubs, plus ou moins, utilisent pour certains, quand le vol régulier il ne le permet pas, on sollicite un peu Air Algérie pour des vols spéciaux. Mais bon, à l'époque, il y avait le Khalifa, il y avait aussi, il faudrait reconnaître et tirer un peu le chapeau au ministère de la Défense nationale qui a aménagé des Hercule C-130, il les a aménagés au lieu que ce soit des transports de troupes héliportées ou aéroportées, il a aménagé des sièges de Boeing à l'intérieur qui nous permettaient, du moins parce que moi j'ai fait plusieurs vols sur l'Hercule C-130, mais effectivement, aujourd'hui, c'est-à-dire en temps normal, tu mets, ça va te coûter et les yeux de la tête en termes de finances, mais aussi en termes de récupération, comme tu le dis. Les clubs ne disposent pas de jet privé, il n'y a pas de société spécialisée dans la location de jets, il n'y a pas. Donc c'est tout un tas il faudrait avoir la finance nécessaire. Toi, tu connais bien Hassan, tu connais Moïse. Exactement, le président du Exactement, Exactement, je voulais juste rebondir sur ça, sincèrement. Je voulais juste rebondir exactement sur ça parce que le TP Mazembe, et avec tout le respect que je dois, je me souviens que bon, le TP Mazembe, avec tout le respect que je dois y aller au TP Mazembe, une grande équipe, un grand club, je me souviens, اللي كان اعتزازو ب5 contre la GSK. La GSK, Allah écrasé. Donc, Asbid Youssa, le président Mazembe, il fait un brique, et voilà, ce n'est pas uniquement de remporter un championnat uniquement local, mais pour conquérir l'Afrique, il a les grands moyens. Donc, le TP Mazembe, c'est un avion spécial, le président, le jet privé, X يتصلحون ولاش يعني اوغورن ارجون داس من الماثرك بالطياره كي نسمي ميطاريفينك تسلابا كوب دافريك سوا ديزيغناتور كوب دافريك دي ناسيون كوب دو مون اون سوا ان سيليكسيون سوا اون كلوب تيكوال الطياره كاين نتلا نروح نوض الله يربح كاين لو فول انولي دونك انت تخسر ديجا 24 heures psychologiquement préparer ديمانيك الفواياج préparer ديمانيك الماتش هذا ديمانيك تي اوبليجي تو روتور الون تو لوتيل ديكوال سي اوتاني فوفض لا يخمض تشيك اوت نو الى قاعد دور لوتوريزاسيون الى قلا فيدراسيون تستني لبون للشاك الى قد فرني دريمن الى قد خلصت عن لوتيل مولا شوك قبل نارا الى قد عن ملكش مضلوط لا حاول عن لو تيران دونطرينمون ذا انا ود هنا درتي درت حانوت ستاجرات ذا الناس كان تو غلط وطاول تخمل لي كورسبوندونس دون ان ايروبور تقيم 4 heures 5 heures ولا شمان باسيكوال لي سيرفيس مينيموم طوف دي ايروبور ولاش دونك الساقي الفوتبول ce n'est pas uniquement c'est malheureux d'ailleurs, je préfère de parler uniquement de l'Algérie comme Tamourfio parce que j'ai le droit, heureusement, ma place quand même, et il demeure encore en Algérie, heureusement d'ailleurs, mais elle est en Kabylie, nous connaissons il n'y a que le président Hassan Ibrahim. C'est le président يقدر يدبرنا هيك شو تصنع لك الفوتبول لما زين ولا شو تصنع ديال الفوتبول باش كتضبط اي مسنا ندبر تكنيسيان ندبر الديريكتور تكنيك نتصا هذاك يدبر شو كل نيه الديكور كان وما داكينين شو راكي ونربح حال انا شهر مقامر لي ريزولتا دونك c'est là une part de responsabilité هسا كيما ندم لا جي اس كا بوركو لا جي اس كا دوبي 2008 صاد شو تبويا صاد شو تسوي وكان تيتر يعني لوكال ولاش الشامبيون ولاش لا كوب دافريك قلعوا نبان دونك لاني باسي بون معليش نروح هكا شويه طاح وصاد وقف معنا تخدم الباركور مي معليش لا جي اس كي كسر مزال لافريك تتوسل ماشي على النوع على الساقي غير الفير ما هضره في لا جي اس كي شو على النوع على غير الفير ماشي نوع على الفير باسكو خاطر الباسي ديالي توني كتاسم كنسى الباسي يظل لي سيرج دي لا ما يموت ما سي با كوم سا الساقين زيكني ولاش التاويلات مقرانا الساقين التكنولوجي تاعنا على هذه ال 21 سيكل الطفل
ان سول ديريجون ني ان سول بريزيدون واحد زايد دكتور هو قاعد يتصادق كلنا اوتور ذا شوثني اساكي لو ريكروتمون دان اونترينور الى قضيه دي بارلو ديريكتور تكنيك سبورتيف نتساعد ديال لونترينور يولي من يولي ماذا نتساعد دي ريكروتي لونترينور لي جوار باش كاتني دي ريكروتي ديال سي لو ريكروتمون ديال نتي دي تكنيسيان ديبلومي ماشي كان اونسيان جوار غادا ينافق الى قد لي نيزيد سوينا انا مازال نتوقع من المحبه نتيازيط ونساتب واش نسينا وينا وقرنا كاين الناس كيكون سارك السنه يفو دير يفو ابري لو شهر اخويا وني كنشي وني وانا كيكرو ملي تاتدني كاين جو مون فو دي زيكيب نعم شويه اخر لا جي اس كات نكون نتسكر القيمه ازالي القرايه الخدمه ننساش كان في الباسي ولدي كل واحد يدير كومكانيس بريزيدون كومكانيس ديريجون كومكانيس تكنيسيان كومكانيس اساكي نبغى نهضر في لي ريزولتا انا اساك لا جي اس كان الماتش عندك نهضر مرام ديفازيك لا جي اس كان تربح 3 0 4 0 قرا هذا يقدر ربحها يقدر بعدين عندنا جي اس كان ماتنا وين ماتش لا ما داوش جي اس كان ماتش الناس بود 1 0 1 ستابك سطلوا اي باسكو تقول الناس قال لي كان رشيد قال لي قلت لا هضرنا في جامبوجات كان بوريا جامبوجات تسات الخدمه قلان ولاش ماشي سلكري ناس وناثيث الحال الله جياسك الخدمه الحال دونك الساكي قال كومبيان دونترينور انسان دي تمورد القبايل كابيلي سون ديبلومي كابابل يقلان دي تمورد ويقلان برا تمورد اشو راكو كذا كل سنه نساوى لا ريال كليو كيدا ساكي اشو البروجي تاع لا جياسكا ساكي ونسانا البروجي ولاش لا جياسكا كي غانا بارتيان با اكس ويدلاك لا بارتيان تولي كابيل وني قاضي الحال اللي قاضي الحال وني تيسنتحن وتيجي استتباب استحن وتدي اشياء فربي سنا من عزمه وتدل او لا قد ما يصحى لا جاسكات وغالر فيه اني نكون القبايل نكون القبايل وني نراسيونيك نورمالمون نكون التشاشيت نتموت نكون التشاشيت نتموت للجزائر نكون يسا نتموت للجزائر اكيد اللي في كان يتقاز نتي هي غرا يفهم نو غنغار نو غادا سكي طاح صغر ويدو سنه في سوجون داخل زوج ثلاثه صاروخ جي بارلي افيك دي زونسيان جوار On se regarde comparer la GSK des années 70, 80 et l'effectif de la GSK à CRB, Mirsaïna. Il y a un peu de parole يفنى لا جي اس كا لا تربح هذا اللي فوينا لا جي اس كا سي بليس كو الفوتبول نبغاتنا نعنو كيس انا بغاتني نعنو كيس ماشي كسيو انت مستيتو تهضر راس قبيليت تين سيافور بسلم عزم كنيسينا فاما باليروندال الناس تساليورا لا جي اس كا اسبوار دو كابيلي الماني الاسبوار دو كابيلي عربيه ترى ساكينو غنطاصا نكونو غادر دفيه نوادر في مكان ولا نوادر لا بالمانتيا هذا اللعيبه تيديني ضد في المانتيا هذا اللعيبه تيديني ضد في لا دوزيام بلاص لا جياسكا هات نحاول جاب لي قد اني تيزت كل راس تيت القبيله قاس كدني نو غنغرد فيه نو غنغرد فيه ونف كذا غزال القرايه ولا مسني ولا يرقاسن ولا يولا كي ثاني سالينا هسا كنديك لا ورقاس يوال اكنيسينا وينا الناس يعفو ربي نسمح انتم محل ياه الناس كلها كيجيو الزوال مي ذاك فاتو ولا حكيم ديك كنا يا نرز ولا نشنو نقبل دعوه السوالان داك نيت عزيزني الشيفان والغربات وذاك قروا هذا نلفو ولا لا قبر يلفال يا فوق عندي نفكر لا زال القرايه لا الفهم لا هنا بزاف جونا مار جو سو با قليل مالغري جو ترافاي جي ان بوست مي يا دي جون كي ne parlent pas مي جو بارل نكيني كدينيا هسا زكا لا جاسك تستاهل كثر لا جاس سان يركز لا جاسكات سادي لوين سان يدري من سان النيف سان الدرع معليش اما الجواري لقد ياسي لقد يزرد شو تسوى القيمه لا جاسكاني اما لونطرينور لقد ياسي لقد يصرد شو القيمه تسوى لا جاسكاني متحمل دارة ثمنات القبايل متحمل دارة وسيف متحمل دارة رتشوله متبقل دارة كاين في زنايشه متبقل دارة كاين سينة درست ولا متبقل دارة شو تفكاني ولا الله 4 يراسن و60 دارة دي ستوار تموت القبايل tu ne peux pas تمويض التريكو ابسوليومون
ايت عبد الملك ايت عبد الملك معليش راك تسقسيها لكن قالنا لا كيستيون كي تو هكا سيقراو لنا يوث ليميسيون لا كيستيون كي تو ينيد كان ايت عبد الملك اسكو كشيني امرز كان كي نغرن هذا تروحوا وتكبر دار لي كونديسيون اين تاكويت باش تروحوا تعاونوا لا جي اس كا ماشي كاينين يا كاينين اماس بالقاسمي بوزاتي محسوب تنيض زريع يحموني ماشي فلاش اسكا زريع ماشي وتقلي في دارها باش محسوب هذا الدنيا تبغى تروح لنا مني راكي دون لو كاز كا فغان يمضبرون لا جي اس كان اون سي جامي اكيد كونتاكتينا اسكو وتخدم ضريعه كويرني مقارنه خاطر لين كرا لي زونطرينور بالك كونتاكتين لاندي اكوار ماشي ودقرا في لي ديريجون تورا ميم لي ديريجون زي لو ديك كونتاكتين تمورتينات مي ساوند تسافن دي عكوارن مالتني داوين ومن بعد يعني ما دورنا ذاكيني تعارض السوايع تشكي وين تمورث ميس تمورث يسهل اسخن من لابريسيون ويا تشكي دا فرانيا باسكو تشكي دا فرانيا باش تستخرجنا تقمض الا القانون يعار ماشي مقبيلي دونك شي غير كيتسوالي التمساكين زعما كذا استناتفو الناس يروى هذيك شرقيين مثلا تفكالت زعما هذاك هنا سكيفين نكوني نكونوا زمالا نفضل نسمع لك كاع نحسب سكيفين براني اسيا فور بيلوني سات من قلات صفر حيت سو براني كنبغوا هي اللي هبه تستد نزلوا لفوق احسن يا كان سيدي مال واحد لا ربي نعم عندي كدوبر انا نحزن نخدم في الساس عطيت نسفعل اصرت باش كتبقى لا جاسكا اصرت قالنا كذا صديق تابع لا صل هذا موسني تابع هذا موسني ولكن ما تفضل وكنا تفضل وثمورت لا كابيلي ما وين يبغى لازم هذا راه تخدم هذا فيك شي تصادم بروجينات تغرض اساكي القرايه وغالجريت اساكي موت تندرات سكيد بنات وتندرات ولد الشتاء وتصادر مكانيك اساكي ايسا يغال لايب لار يغال اساكي نسان نتيك تسويقن ها وي اي مالوروزمون زاش هذا كينيا كيني ما يهضر باش انكي لا جي اس كا تسوق تقول كيني جو سوي ان سيبورتير د لا جي اس كا زي شي دي كور لا كولا منك سي دي ميلي دو جون لا نايبات جا الخدمه نسن فرونسي الخدمه لا نايبات حرفوا الخدمه نسن ريسكي نغرم برا ونسن ولا ضحكنا كان ولا نغيطيج نتجا اذا كي يهضرون كيف مسند وسيف هاد فرونسيكس داول صديق لا زداول صديق لا لاري ولاش لاري نروحوا ستوبر واداسين تكمل انت طابيرتي في غزه شامل على بي باش كنوضر واداسين واش كاني انا في 10 حتى شي واش كنا نروح نغرد الى كون سي دي ميلي دو جون من كوني كاين جو سوي ان سيبورتر كحمل على جينس كان ماشي نهضر غير في مكان اساكيك جو سوي سي لا 4e sélection je ne suis pas un demandeur d'emploi mais tout simplement لو كان ناجي اسكاياكي هاد السواء pour un projet sportif, je suis prêt à le donner gratuitement. Gratuitement, je demande rien du tout, je ne te demande pas d'aller travailler. Je ne suis pas un demandeur d'emploi. هذا ثمثني وين القبيلين هاتين النيف. اش يا ربي مو عنده الحاجه هذا الوقت اين اش نجي نشوف غادا ومن بعد موقل هذا شو قلنا هذا شو قلنا البخار. وي. انا موقل قبل مشى نسلك مشى ندير انا انت محباب قال انا. كاين اونتر بارونتيز باش كان تكمل جو في با مونوبوليزي امسلاي كاين جو بارطاج لو سافوار كون جو فيان تيجوزو اي مسيو كلاريس مثلا بالك تيموان جو فوزي دي ستاج غراتويتمون القبايل لي زونطرينور تموت القبايل اثنين مالات تسلني كواس تيموانين غراتويتمون الخدمه دور ان سافوار سو كو جي ابري اون اوروب سي بور لو بارطاجي غراتويتمون كدوا ثمثنيو جو ني جامي دوموندي ان سو. C'est tout à ton honneur. Je suis source. C'est tout à votre honneur. ربي يدير رزقا. يمكن ربي يدير رزقا ويدير رزق راه لا. كي الوقت ديال سيدي ربي سمي في وقت الموت. يمكن parmi les gens qui ont quitté l'Algérie marche arrière.
contre notre propre gré qu'on a quitté l'Algérie. Absolument, c'est ça. On l'a pas quitté parce qu'on veut la quitter. On l'a quitté parce qu'on a été, on a souffert. Surtout les montagnards, on a souffert. Donc on est parti, nous connaissons ماشي ذوي يقلي اللاصل يتسون لاصل النسل نروح لأوروبا نهضر ثاغوميت نهضر تاكليزيت نكوني مازال غادي نتسو على ساكا كاين ماشي ذوي يتشانيا روان يتسو نسيتيكا نكوني نتسو على توجور النيف نغار ثمورت القبايل مازال لا ربعة واسيفه يتسوان خاطر ديك لا ربعة واسيفه الطلطه تقلعن طلطه تسلا مان دي جوي كاين الجرجر دونك كنت صغار نسيت كيا دونك كاين يدي يسولوا قبايلي قبايليس اما هذه حوايج من الناس بلا مزيتي الا كاع نساو النيف ونساو انا ديري لونطرينور ديريجون بو امبورت مي لا جياسكا الا قد ساهم كنيس لا جياسكا ماشي كان للفوتبول جالس نشاقنا يحزن واساس يحزن كان سيدي بالوادي تزوزو يحزن يركز من اللعب يدري من اللعب فمش نيت اللعب نسوى الغرد فيه نغار بنا Voilà, merci beaucoup. Merci. Je sens que c'est les tripes qui parlent. Je suis bien content. Mais toutefois, Hassan, il faut dire autre chose. Que c'est les couleurs de la JSK, quand on les porte, elles ont toute une symbolique, elles sont lourdes à porter. Parce que je peux te citer des noms qui n'ont rien à voir avec la Kabylie, qui ne connaissent pas la Kabylie, qui ne connaissent aucun mot de Kabyle, mais qui ont porté le maillot de la JSK, ils l'ont mouillé, comme peut-être certains Kabyles ne l'ont pas fait. Donc le problème, c'est de mouiller les couleurs de cette JSK. Ce qui importe le plus, tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est que cette équipe de la JSK reste ce flambeau, reste cette étincelle qui illumine le ciel de l'Algérie, notamment au niveau national, mais aussi au niveau continental et pourquoi pas au niveau régional. C'est toute la symbolique est là. Parce que moi je peux te dire une chose, un Bachir Douadi, un Bokadoum, un Kamal Aouis, ils n'ont pas connu la Kabylie avant de venir à la JSK. Mais ça ne les a pas empêchés à Abdelzak Harb, ça ne les a pas empêchés de porter haut et fort les couleurs de la JSK. Les Africains qui venaient à l'époque, ils ont mouillé le maillot de la JSK parce que c'était la JSK. Parce que on n'avait pas, c'est un petit peu qui dirait, c'est un peu le rêve en Algérie, c'est le rêve de tout gosse en Algérie de porter les couleurs de la JSK ou du Mouloudia, comme le ferait un petit Espagnol pour porter le maillot du Barça ou du Real de Madrid, ou même dans le monde entier, quand tu as des jeunes joueurs qui ont envie d'une seule chose, c'est de porter des couleurs emblématiques. La JSK a ses couleurs emblématiques. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une équipe de quartier. Le plus important, comme tu es en train de le dire tout à l'heure, tu l'as si bien dit, c'est que à l'époque, il y avait une mentalité, il y avait une culture, il y avait cette culture du maillot, que malheureusement aujourd'hui, parfois les joueurs n'ont pas cette culture. Parce qu'à l'époque, quand un joueur perdait, lorsque son équipe perdait, il rentrait comme un chien abattu, il rentrait chez lui, il dormait. Si même l'équipe battue, ils passent leur soirée dans les discothèques. Ce n'est pas le problème Marcel. C'est tout un problème de culture, c'est un problème de mentalité. Combien même, nous avons vu aussi des joueurs kabyles qui ont porté les couleurs de la JSK, mais après une défaite, ils s'en foutaient royalement, je m'excuse de l'expression. Donc le problème, c'est de donner à ces couleurs toute cette âme-là, toute cette symbolique-là. C'est pas un truc. Il est vrai que un joueur kabyle, il se donne plus parce que, en plus de porter les couleurs de la JSK, il porte sa région, la région de ses aïeux, la région de ses ancêtres. Mais, encore une fois, je crois qu'il faudrait un peu rester dans un contexte qui est vrai. La JSK n'est pas n'importe quelle équipe.
comme tu l'as si bien dit, je me rappelle plus exactement. Exactement. Donc vous veniez. Exactement. Moi je connais, moi j'ai vu, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à Hassan, il est tout à fait normal quand un supporter il ne dort pas, il ne mange pas, comme tu l'as si bien dit, il y a certains parents qui ont privé du lait leurs enfants pour acheter un ticket au stade à l'époque. C'est tout à fait normal, mais je te dis qu'aujourd'hui, le monde a changé. Il est vrai qu'il y a cette flamme qu'il faudrait entretenir, c'est la flamme de la JSK, parce que la JSK, encore une fois, la JSK, c'est une région, la JSK, c'est un pays, la JSK, c'est un continent. Tout simplement, ce n'est pas... Mais encore une fois, on ne doit pas oublier l'essentiel. C'est que Hassan, toi, tu as évolué. D'abord, tu as fait tes études de sport, tu les as faites dans une nation, la nation qu'on appelle l'Allemagne, avec toute cette culture. Tu es parti avec ta culture, mais tu t'es obligé de t'adapter à leur culture. Tu as pris sur toi, tu as pris beaucoup sur toi pour pouvoir t'adapter, mais une fois que tu t'es adapté, tu t'es dit, mais bon Dieu de bonsoir. Ça, c'est une culture. C'est comme ça qu'on doit travailler. C'est comme ça qu'on doit... L'Allemagne n'est pas la première puissance, elle dépasse les États-Unis. Elle n'est pas la première puissance dans le monde et dans partout. Pas pour rien, parce qu'il y a toute cette culture. Toi-même, Hassan, toi-même, quand tu viens avec tes idées, tu viens avec ton concept qu'on t'a appris en Allemagne, qu'on t'a les véritables concepts qu'on t'a donné, les véritables valeurs qu'on t'a donné. Et maintenant, on a extraterrestre. يروح عقلك دين في واحد سلم المريخ donc c'est toute cette symbolique عرسنا donc يشبه يا ربي سمح لي لانك أحسن اول كان أحسن اول كان اول نو ماشي هذا كوال فهذا هو نكيون ووال كانوا ولا غورك بارونتيز تسمح ادو غلا غوري كانوا قبل كان يروح ليديك يروح ليديك يقول شو روح زريضه يناد رشيد حمود ثاني الحاجات قرز مليح quand on donne l'amour du travail quand on parle que du bien quand on éduque on donne une très bonne éducation au village نيغاسي مقارن ذات ديتي زوزيك نكون لي فالور نيه يا كل غيد نسنكر دي تدارس تيزني غير يبغي يدير سي ان فياتيك سو كون ابل استقبايليت اوين سي ان فياتيك يبغي يدير سمي يروح على لوروب دونك بغي لساسني دونك ودي يروح على الميل اكوش ني غدر وتروح على فوغير بريد خاطر نصور سوالني نهما حاضر غورك يميدي الشبوقه دوم الدوادي وي اسميدو سد دوادي البشير زبوقه دوم وسام تسلم دي لا جياسكا وحدو سينا باسكو وسام وفهمت باللي يقاد لساس يصحى يصحى سيدير كازني قلنا نخدمن تلا كورس تلا كولتور يلا ساتامور يلا لو مايو يسال قيمه تمور القبايلي سميتنا. C'est comme ça, il faut donner l'amour du métier, l'amour à quelque chose. Il faut faire aimer les gens. أستاقي باش كتروح هذا الألمان نيغا فرنسا باش كنيغا الإنجليز. أطفنا شو راه تحمل التمور ني الألمان نيغ فرنسا نيغ الإنجليز نيغ لا سويس. خاطر فكانا كيزرفاني فكانا كيدرواني قدرانك ذاك الشيء اللي تسير. نكوني غاساقي مد نيغا جواد. هادي السيت ورث النظام يخسر وقايز د المانع. باسكو غير البخار يشلع غير البخار مصدوق على المعنى يمكن تبغى تشيني براني غادي بقص غادي بنو خاميش غادي بنو تدرتيك غادي بنو تمورتيك سي با بوسيبل ولا سي با بوسيبل شتي كنخدم زوارو غاد زوار اتبيك صدار الصحه التليفون سوانوز قاد نوموري لازم تفرد ذاك نيكلا اركاز وني انت تقابل ماشي وني انت نقول ولا دونك واقي نتنقى دولا اللي تنميرتي كني با كن فاز كلا ديني غاف فوينات لا بلاص ينسك يوذي يسعان ثموسني وذي يسعان ثموسني يونو فريدي يوث تدارت ان اكسبير
un expert en bâtiment il a fait des recommandations الناس باش تعاود مي الباطيمون ياك الا خاص تخدم هكا تقوم هكا تقوم هكا ومن بعد ولنا تني الناس عندنا يتجمعات الناس حتى هذا شغل ديالنا الاكسبير الا قدروا هذا نخدم هكا نريسبكتي هكا يكرديونو مصوات الناس هو تخروت الاكسبير ولا هوني تخدم بلون خير بويا كيني فهمت معايا دونك ساعة موسني غاينات ويا كيف كان القيمة غير موسني هناك وساكنة راه هاد فكن شي نوايض وين يسعى انت موسني يتمورت لنا ونسكن القيمة وين يسعى انت موسني نسكي تسوي عن سدي بريكولور تبريكولين ساعة دايني ما نسنت كلي خن مي تولا مروان دان الصواد من بعد فوالا وكيف غاكاتي الدنيا القرايه غير تساسن الدونيس هاد القرايه غير تساسن الدونيس هذا الصبوار غير تساسن الدونيس ماشي ذا القدي الركاز ماشي الصفه ماشي يدري من هذا القرايه ذا المخ الفهامه هذا الفهامه كرن دي مولانا النغور غرينا راه ماشي ديزانجينيور الكرن وارو برو ونسن فهمنا غرانا نكرد ذي الكراز لا ميزير نكرد نكوني نفاد لاكون الحمد لله دونك الفهامه ذا القرايه شتيني سيكمون تسمورا اصيد مزيين سيكمون تسمورا نكوني مزيين نغوال ندير الريف هذه لي جون اونترينور وفي صحراء لو في صحراء والناس ادير واحد رومي إلا ريان افوار ورساله ما قالوا انكار بالناس اللي ديروا عن اترونجي والله ما يسالوا انكار بالناس الله جياس كذا دوين اثرنا سلسنا برنوسا من ذاك واثرنا نشوف ذاك باودي ولا تحوس الرد الطامن انت داخل شكون الطامن انا كنا زريض لكن يقارع كثير خصمه صافوا الناس الناس ديال المثل تفو الناس تا يروى هذيك الشرقيين هذا مثل غدا وتفكالت دونك وكي المعنى مقور قالنا كي يبغي نصابها ما نقولش القدر مقول اولي الحمد لله مسخر استغفر الله تنميرتي انا يقول مكينين يتشوروا لي سمح لي مسيو حموتان كتقول لي ويك شورن لا جياس كاي قال الله غاد بتزرع كذا جو سو با زان دوموندور دومبلوا الحمد لله لكن ياك نسينا وين الله يا جرجر انا في الباطل هو جر نكوني نفرط شي تمورت نتسوح حيضا الزرزور اقل غاغرو من غيك تبغى ربي نخلى راس نتت السليسر ونشوف غير وكنا نجهل ولكن القبائل لقد قالوا لك على السر القبائل لقد فكنا وال يوم سناوي لقد فكنا الراي يوسادي الراي وين السنن وين يرزنن يوين يولمن ذوني قلاقات النسبع ذوني قلاقات اسنحسس سوانوز اسنحسس سوينا تابيك فيارتي اما ذوني سان تاديري مثل مرحبا يس الى قاس مقدر اما ذوني سان سيكتي مرحبا يس اما اللي ركزني ولمن لا كابيل تشور لا كابيل elle peut donner des leçons aux nations النظام نسان يركزن ولمن نسافي لا وين ولمنت اما ذي تموت القبائل ما تقهم ماضينا كاين اني قبل بحركه إلا قد نفكسهال لا جياس كايا جيم سي با الفوتبول لو كان الفوتبول نيدني معليش لا جياس كي تسي ان كرون جي ترافايي جو بو با سيتي لي نون دي كلوب en Algérie pour ne pas mettre la zizanie quand j'étais dans des clubs en Algérie وذاك حميلنا راه ميرسي مسيد عبد الملك وحسا سالوتاسيون ارجو ان شاء الله سلامة تنمير رشيد ذا شرع الدنيا نعدك ومام بندزور دي السادة لا والكفر قريب الكفر فوالا لا والكفر فاولنا لا قريب مثلا نص ساعة باش تصوت الزقر جوستومون هذا الدنيا كان يويد غيد توالين دي قمن يدنا ابارتير نسمى دورتي دي تدون لو كوفر فو سي 20h دونك 20h هذه يخدم دونك نكوني نخدم مع 19h فشحال انا خدمت تدويلت on peut la commencer à 16h à 16h دونك كذا سوينا تنخدم à 16h à 16h ادنوكم انا وكيل مقرن وكيل امريكان معليش on prend le dernier appel mais qui s'étale pas. J'espère qu'il va pas s'étaler. لا سلامك ام قران يمكن تسيلي لا سلامك الله يسلمك قدام وهاب يمكن سي مبروك في لك جو بايدن
هكا ما جرى مازال وراه تفرد السقاط الماضي خاطر انا وكاني يقوم هذا السقاط شي خساره يمكن استخدمهم ترى لاقي تموت القانون دم واحد لاقي في سوارس ذاتي قانون كل انستيتيسيون وي 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 هذه رواية زدافنا الحلال فيها اون في با اترنسم كاني سي فغو نور يفغي وي هذاك تموت القانون تموت لي انستيتيسيون لاقي زميلة انا ديكني في قانون لي انستيتيسيون يا هذا الشيء لنا شويه شكل لي انستيتيسيون قيمه ابسوليومون اش راه يدينا من القران كويس السكينه اش تبغي انت تديني والله شارك الدنيا دم وحمد والله كيدير ولا ما كنا زيت صورنا اللي ماتشاميكو من دمر الهجين ما زي وقت ما زي مي ترى دنا كنصح كيف شويه لي ريسو سوسيو شويه لي ميديا شويه لوبينيون بيبليك داك شويه تخميمات أدنيني كان تيزيد تتصل غاشي كوكازن سكوساجي روزا ما سحمو تانا شت توافقو صون من وين غير نبدا واحد السقان ان شاء الله على شي زوايق بالسياره اتفضل وي بصح يا والله انا ريزولطا ترى نبدا واحد شادني والله ما شادين ترى تاشي سقسيني جلال. Est-ce que la chose que je demande à tout le monde, est-ce que le recrutement a été étudié? Est-ce que le recrutement, on peut les postes qui ont été recrutés pour recruter? Oui. Ah, c'est ma question. Ah, c'est qui est? je vais ضربي مازال avec les erreurs اللي تقدمين. L'administration a des recrutés. Après l'entraîneur ديال l'effectif هذا يخدموك l'effectif. Oui, absolument. يشبه ضربي في ريبوز ديال وانا نتا يقدر شاد نزول سي ستاف تكنيك. والستاف تكنيك هادينا وايس ديال الريكروتمون اكني ما ساستعمل واش الا كيقرا لونطرينور انت هادي دوفور هادي ساعه فاكوس وفتح تدخل ماليس. اكني ابراس لا ما يتصمي لا ريسبونسابيليتي. مقل كلام القران كي دير اول ولات الرشيد انت كي دي اكسبليكي مال كان d'abord normalement parce que ce n'est pas comme les années précédentes où on ramenait des joueurs en bas de l'entraîneur. Normalement l'entraîneur il a exprimé ses besoins. ثورة في الحاجة النظام ثورة ما صح هذا السوق السوق في الحساب الجيبي ما توصل أم كتفاوض الحاجة إلى هان وتخلص على راس وطاس. Donc c'est un peu l'histoire de l'offre et de la demande. Bon, il faut dire, et je le tiens et je le répète, la JSK, dans l'histoire de la JSK, elle n'a pas ramené des joueurs qui étaient en haut de l'affiche, comme on dit, mis à part 2 ou 3 joueurs. Le reste, ils se sont fait un nom à la JSK. Certes, ils étaient un peu connus, mais ils ont fait leur nom à la JSK. C'est la JSK qui leur a donné un nom. Ils étaient peut-être connus ailleurs, mais je dis encore une fois, ils étaient 3 ou 4, qui étaient venus, qui étaient déjà connus, ils étaient en haut de l'affiche. Le reste, ils ont été, moi je me rappelle avoir fait un papier que j'avais titré de Barlia à Boudjamboura à propos de Ben Dahman. C'est un enfant de Barlia qui s'est retrouvé en équipe nationale. Exactement. Il a joué son premier match, il a joué son premier match international contre le Burundi, dont parlait Skilina Hassan. J'ai titré mon papier pour présenter Ben Dahman, j'ai titré comme ça, de Barlia à Boudjamboura. C'est-à-dire, regardez un peu qu'est-ce qu'a traversé ce gosse-là. Il est passé de Barlia, de Barjmel dans la JSK. Driouch, il était à Meftah, Barjmel, JSK. Bokadoum, il était à Kolo, JSK est devenu international. Ce n'est pas, maintenant,
ce qui peut prouver, ce qui peut donner la valeur. Kamal Abdeslam, il était de la GS Borj Kifan, une équipe de division d'honneur. Mis à part Ali Felgani, mis à part Hakim Meddan, un degré moindre, moi je dis encore une fois de plus Nasser Bouish, Haj Adlan et Mennet qui étaient au CRB et à l'USMH et au NET, le reste on les a ramenés de petits clubs. Mais ça reste maintenant, ça reste, et bon on avait ramené Djibbar aussi, on avait ramené un peu, on avait ramené aussi des joueurs comme Nazef, ils étaient, mais leur nom ils l'ont fait. ومانيش بعدا بزيك الصحيا نستخيا لي جوار ديكسبيريونس كل وكاد لي ديفيزيون انفيريور نغالا لا سمحي ثورا ثيك الثاني l'entraîneur normalement il a demandé des postes. Maintenant parfois il faut se projeter sur l'avenir. Il est vrai que quand parfois il y a des joueurs qui avaient une certaine expérience, peut-être qu'il aurait fallu les garder pour apporter l'expérience, encadrer ces jeunes. Mais c'est une politique d'une direction. Elle sera comptable de sa politique. Mais je dis encore une fois, on n'a pas à porter tout de suite des jugements hâtifs sur certains joueurs qui ont fait leur nom. Moi je vous dis, Badawi, il est venu de Béchar, d'une villa de Béchar. Il est à Nice. Attal Mism Mshtaras, il est à Nice. Slimani Mism Sharaga, il est à Leicester, il a joué dans les plus grands clubs d'Europe. Non, le problème qui se pose, c'est qu'il est vrai, parce que à un moment donné, à la JSK, tellement les joueurs ils restaient, ils commençaient, les gens s'habituaient, ils commençaient à se faire un nom, ils sont devenus une valeur sûre, qu'on pensait qu'il faut ramener des joueurs comme ça. Or, aujourd'hui, quelle est, mis à part un peu son attaque, et vous avez vu ce qu'a fait son attaque, est-ce que c'est Adden, elle a raflé les meilleurs joueurs, elle a ramené même Djabou. Des choses de Mouloudia. Donc, je ne défends personne, je n'accuse personne, et je ne suis là je suis en train de faire un constat. Je ne suis pas là pour porter des jugements. Moi, je suis là avec un œil d'observateur averti et surtout neutre. Il faut donner un peu. À ces jeunes-là, la JSK, moi je dis, faut-il rappeler que Hamid Sadmi est venu de la JS Azazga? Faut-il rappeler que Hamnad est venu de Maqla? Faut-il rappeler que Chico Mftah il était de la JS Boukhalfa? Faut-il rappeler qu'Amara il était au Nadi Kazora la JS Boukhalfa? Faut-il rappeler? Donc, laissons un peu le temps au temps. Parce que ça ne veut pas dire que ce sont des joueurs qui sont venus de petits clubs. Mais ce sont des joueurs, il faut voir leur qualité. Mais aussi, et vous avez raison de penser à ça aussi, c'est qu'il faudrait penser aussi quel usage l'entraîneur en fera de cette patte. Donc toute la problématique est là. Parce que il n'y a pas de joueur. Quand vous prenez le Cristiano Ronaldo, il est venu d'un petit club. Il était dans un petit club de formation. Il était à Madère. Donc les joueurs, ce sont des joueurs qui évoluent. Mahrez, il était où? Zidane, il était où? Ils ont joué dans les petites divisions françaises avant d'éclater. Donc, Ishmael Benkini, il faudrait donner un peu le temps. C'est vrai que les derniers matchs de préparation ont suscité quelques inquiétudes, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas. Mais quel serait aujourd'hui, si aujourd'hui la JSK venait à gagner tous ces matchs de préparation et arriver à la compétition, elle va se remettre à peiner. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est ça le problème. C'est tout. Mais pour moi, j'estime, j'estime que ces joueurs-là, il n'y a pas sur le marché. Citez-moi un joueur, citez-moi un grand joueur. Tous les grands joueurs, lorsqu'il est clos, il est à l'étranger. Non,
Je suis entièrement d'accord sur le football algérien, sur le plan des talents, mais sur le talent grosseur. C'est la qualité de la formation. Parce que le talent existe. Tu as cité des exemples. L'un des c'est le football local. On a l'Europe, on a réussi à le parcours. Mais on a la question qui est chaude. Est-ce que la stabilité l'effectif? Maintenant, l'effectif, est-ce que l'effectif est la stabilité? On revient effectivement. La stabilité de l'effectif. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faudrait qu'il y ait une stabilité pour donner une assise. Et injecter de temps en temps un ou deux joueurs, c'est tout. Mais là, moi j'estime qu'il faudrait, il ne faudrait pas un peu jeter la rare à cause. Voilà. Merci beaucoup. Bien sûr, il ne faut pas mais quand même qu'il y a une inquiétude, une sonnette d'alarme, par exemple, la situation de l'entraîneur. Je voulais te dire, est-ce que ça la naissance, est-ce que Dieu est vous repassez pour la prochaine émission. La prochaine émission, parce il est 22h30. À 23h, je dois rentrer chez moi. $5 اوكي ماشي نعمل ماشي يا اخي انت ميرسي بوكو في ليميسيون يعطيك الصحه بليزير ميرسي نو توريكين في كلا دريسون ديريكت اكسبيريونس فوالا يا با دو سوسي يعطيك الصحه يعطيكم الصحه اون سيكسكوز انا جاكني ليه هنا سوا يا اخي صحيح ميرسي وي معليش انت كنت ديالنا من لا درس ما تفطرك تلف ولا الدولار يا خاطر ولا ويمني تنمير En tout cas, c'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup pour l'émission. Merci beaucoup. مسوى الاخر على بوشان ان شاء الله بون بليزير الاخران غادي يسمون دونك نورمالمون لا فلوريد لا فلوريد على كاليفورنيا ترى ما تحرضتش شمون كونكلي رابيدمون فوالا فوالا il est 22h30 c'est le moment de se dire اولا قالوا ان شاء الله une fois de plus سلام نبيد اولنا ان شاء الله ما يصلح الحمد لله ما نظلم يعني نستغفر الله. Mais encore une fois de plus, je tiens à rappeler que je ne suis l'ennemi de personne. Parce qu'il y a une Inès Kelina. Je respecte tout le monde, je respecte tous les avis. Nous sommes là pour débattre d'une situation, mais j'ai envie que les gens débattent sans aucune passion. C'est parce que parfois, lorsque la passion, elle peut déborder, nous avons une passion débordante, parce que qu'est-ce qui fait réagir? C'est cet amour que nous avons. Lorsqu'on a beaucoup d'amour, parfois, ça devient de la passion. Et parfois, lorsque la passion, elle fait perdre la tête. Donc, il faut rester pondéré, prendre les choses telles quelles, et essayer de trouver un petit peu tout un chacun. Et je crois que tout un chacun, nous sommes, contrairement à ce qui se dit, nous sommes dans un pays démocratique où la liberté d'expression, elle est plus ou moins garantie. Maintenant, les autres restent, je ne fais pas de politique, mais je dis une seule chose, c'est que tout un chacun, aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde est en train, à propos de la JISCA, tout le monde est en train de donner son avis. Il faut respecter tous les avis, respecter toutes les positions, que chacun argumente, que chacun apporte l'argumentaire qu'il faut pour essayer de convaincre l'autre. Absolument. C'est tout. Éviter de verser dans l'insulte, éviter de verser dans l'invective, que chacun apporte dans la sérénité la plus totale, apporte sa contribution. Et tous les avis,
doivent diverger, mais avec un seul objectif, c'est converger vers le seul objectif, c'est la JISCA, faire de la JISCA à ce que nous absolument. Voilà, أولي ورده ما نوقم الحمد لله ما نخسرش. Voilà, et je salue tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis. Encore une fois, une pensée particulière à tous ceux qui sont en train de se ruer. Encore une fois, je réitère ma sensibilisation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Préservez-vous, préservez vos vies, préservez nos vies, parce que rien ne dit que demain nous sommes plus de ce monde. Inch'Allah, Sarama, pour conclure, شفاء إما شوية تشوف ربي donc Inch'Allah ربي يديك الشفاء العاجلة إن شاء الله. Voilà. Et à tous les mamans du monde. Absolument. نتمنى الشفاء العاجلة. دعوة أسد العالي أسدعهم يما سنا رشيد تظن شويه والسنه كاينين استفكر ربي الشفاء سلعجلا ذو كي نتمنى ودي يوفق ربي ميس كويس دويت ماس دويت تشيلين مره دونك اوليني ثمو كاينين ذي غني جاكون دري خلانا نتمنى كويس حلوا ودي يوضنن ودي بضن العفو ربتني رحم ربي ودي فكر ربي الصبر إما ولا نسن ذي العالي المحاذرة الطنك كوفيد يعر يلاق أنت حذرت كان غير قارن وإذا السنن اللي الراجل التزمار أمكر الحون ينادى كويت الرشيد فايكيني دونك نتمني كل شيء هذه عدي أكني وثان الزات ما يحبس وطنا كيني فوالا وكين يبغي غدا وانت دينيا ونيني جاكون ذي الخير لنا أكوني دمليل أن جاكون ذي الخير لنا أكوني دمليل يسوي لي النظن ما يبغى ربي أرثوفات.